Normal. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, shall we begin? Mic is there. So, those who are sitting in the back, tell them to come front. प्रेज गॉड Occupy these दयाकन places. कोण पाठी बसून आसात दयाकन मुखार येवन बसा दयाकन कोण फाटल्यान आसात मुखार जागे खाली आसात दयाकन मुखार येवन बसा Come, come, come. येया Come sit in the front. Come. पाठी Especially बसल्यार children. मागीर पाठी दवरतात Please come and sit in the front. दयाकन भुरगीं प्रत्येक जावन मुखार जागो आसा दयाकन मुखार येया Brother, take that remote. Oh, okay. So let's start. Let's sign ourselves. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Heavenly Father. मोगळा सर्गींच्या बाप्पा आमी तुका अर्गां दितां Thank you, Jesus. अर्गां जेजू Thank you, Holy Spirit, अर्गां पवित्र आत्म्या for this beautiful day. आयच्या वर्त्या सोबीत दिसा पासत Thank you, Lord, for teaching us from morning till now. सकाळी जावन ह्या वेळा पर्यंत आमकां तुवें शिकयल्या पासून स्वामी आमी तुका अर्गां दिता And we have learned many truths. आनी आमी जायती सतां आमी शिकल्या And when we understand the truths, केदाळा आमी सतां जाणा जाता the truth has set us free. सत आमकां सुटका दितेले Thank you, Lord, अर्गां जेजू for sending us your Son. कित्याक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडल्या पासून तूं Thank you, Jesus, अर्गां जेजू for doing everything in the cross for us. हर एक आमच्या पासून तुवें केल्ल्या कामा खातीर And you send us your Spirit, that is the Holy Spirit, आनी तुवें तुज्या आत्म्याक धाडले जावन आसा तो जावन आसा पवित्र आत्मो who dwells inside of us तो आमच्या भितर वस्ती करन आसा and leads us आनी आमकां चलयता in the pathway आनी त्या वाटेन what God wants us to do. कशें कितें देवान कितें करूंक सांगला त्या प्रमाणे Holy Spirit, पवित्र आत्म्या we surrender ourselves to you. आमी आमकांच तुका तुज्या आतां समर्पित हांव Thank you for making this teaching very simple and easy for us to understand. अर्गां दिता ही शिकोवण आमकां सोंपेपणी समजूंक तुवें आमकां कुमो केल्ल्या पासून Thank you for opening our spiritual eyes. अर्गां दिता आमचे आत्मीक दोळे तुवें उगडल्या पासून Thank you for opening our spiritual ears. अर्गां दिता आमचे आत्मीक कान उगडल्या And पासून now our minds has been enlightened. आनी हेच्या वरवीं आमचे मन उजवाडायल्या पासून We could know the hope of our calling in our life. कितें आमच्या जिवितांत कितें आपोवणें दिला तें आमी जाणा जावं आमच्या पासून Holy Spirit, पवित्र आत्म्या we submit ourselves to you. आमी आमकांच तुज्या आतां समर्पित हांव Use our vocal cords आमची ताळो तूं to speak the word of God देवाचे उतार उपयोग करूंक that will bring grace ते उतार आयकल्या वरी कृपा हाडूंक and edify others. आनी हेरांक उत्तेजन दिवंक Thank you for your revelation knowledge. अर्गां तुका तुज्या जाणवाच्या आत्म्या पासून And thank you आनी for everything अर्गां तुका हर एका पासून you have done for us आमच्या पासून केल्ल्या सर उपकारा पासून and you are going to do through us. आनी आमच्या मुखांत आनीक मुखार करच्या हर एका कामा पासून We thank you and praise you आमी तुका अर्गां दिता आमी तुजी स्तुती in the करता glorious name of Jesus. देवाच्या महिमेवंत नांवान जेजूच्या Let's all God people say, आमेन Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया So, how are you all? सकट कशी आसा तुमी No sound. आवाज ना Blessed. आशीर्वादित Okay. So, how many of you came to retreats कितले जण तुमी रेती गायल्यात thinking that चिंतो न्हू my problems will be solved? म्हणजे समस्या पुरा परिहार जातात म्हूण कितले जे चिंतून आयल्यात या रेती गायल्या वरवीं तुमचे समस्या पुरा परिहार जातात म्हूण See, I came to the retreats because my problems want to be solved. कित्याक हांव रेती गायलो म्हणजे समस्या परिहार जावं You have to tell from your heart. तुम्ही तुमच्या काळजांत हांव सांगूंक आसा Tell me, how many of you? 1, 2, only 3, 4, 5, and now it's coming. 6, 7, okay. 7, 8
Praise God. प्रेस गॉड. Did anywhere in the Bible it said that Jesus said, you go to the retreats, your problem will be solved? काही म्हणी बायबलांत बरयले तुम्ही फुळे लागी तुम्ही रेतीरी गोसा तुमचे समस्या पुरा परिहार जातले म्हणून. No, right? वैगी बरे लागी ना. Then why do you come for the retreats? तर तुम्ही रेतीरी कित्याक आयल्यात? Why you go for the mass? कित्याक तुम्ही मिसा घेतात? If there is nothing is happening, why do you want to go there? जर कितेही घडना जाल्यार तुम्ही कित्याक येतात? See, it is whether wrong or right doesn't matter. सारखे असू को ते पडून ओढणे विषय नाही. Whatever it is in your heart, you open up. किती तुमच्या काळजात आसा तुम्ही ते सांगिजे. Why you come for the retreats then? कित्याक तर तुम्ही रेतीरी गायल्यात? हा? Okay, to learn God's word. होय, देवाचे उतार शिकोंक म्हणटा थोडी. Okay, after learning God's word, what are you going to do? आता शिकेल्या उपरांत तुम्ही किती करतात? प्रॅक्टिस. Practice. Okay, after practice. अभ्यास केल्या उपरांत किती करतात? Again, why you are practicing? Because your problem has to be solved. कित्याक तुम्ही अभ्यास करतात? Okay, after applying. किती अप्लाय केल्या उपरांत तुमच्या जिवितांत कार्यरूपाक घाल्या उपरांत Huh? Praise God. See, retreats, yes, your problems shall be solved, no doubt. जाऊन पुरो रेतीर तुमचे समस्या परिहार जातात ना दुबाव ना. You come for the retreats तुम्ही रेतीर गायल्यात to change your thinking, पहिले उद्देश जाऊन असे आमची चिंता आबू बदलू, to renew your. आमचे मन परिवर्तन करू. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. हालेलुया. Definitely it will happen. खंडी जाऊन हे घडतले. But unless and until you renew your mind, केतना म्हणसर तुमचे मन तुम्ही परिवर्तन करीनात it won't happen. तुमच्या जीवितान जाऊंक साध्य ना. Yesterday we've all learned, all attended the church, right? कालच्या दिसा आम्ही Sunday? संडे What is the speciality yesterday? त्या दिसा किती स्पेशल किती असले? Pentecost. What is Pentecost? पेंतेकोस्त म्हळ्यार किती? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praying in tongues. After that, is that really Pentecost? बसाच्या देण्याने उलोवचे की ते जाऊन असा पेंतेकोस्त की Is that Pentecost, real Pentecost? नीज जाऊन पेंतेकोस्त म्हळ्यार किती? Yesterday, Papa gave a real good teaching. कालच्या दिसा ब्रदरान एक बरे शिकवण दिली. If you want to go and want to know about that Pentecost, go for FIJCM info channel or Goa channel. Search for discipleship retreat May. तुमका पेंतेकोस्ता विशयान चड जाणवाय जाय जाल्यार लास्ट हप्त्यान जाल्ली रेतीर आसा FIJCM इन्फो ना जाल्यार गोवा चॅनलार Sunday, मेच्या there was a detailed teaching about what is Pentecost. पेंतेकोस्ता विशयांत आयतार दिसा सारखे संपूर्ण शिकवण दिल्या. I'll give you in short. आणि थोडे सांगतो थोडे सांगतो हांव सांगता. Pentecost consists of three things. तातूंत पेंतेकोस्त तीन सांगतो आसात. One is एक जावन आसा Passover. पासोवर. Second, दुसरे first fruits. पहिले फळ. First fruit, that is resurrection. ते जावन आसा जिवंतपण. And the third one is आणि तिसरे जावन आसा Pentecost. पेंतेकोस्त. Okay, what happens in the first Passover? किते पास्काच्या दिसा कितें जाता? We were all born as a sinner. आमी या संवसाराक जल्मातना हर एकली पातकी जावन जल्मल्या. We all have that nature. आमकां तो स्वभाव आसा पातकाचो. Unless we repent and accept Jesus, तेन्ना म्हणसर आमी पश्चाताप पावाना आणि जेजूक आमी स्वीकार करिना. Holy Spirit cannot work in us. पवित्र आत्मा आमच्या भितर काम करूंक शकना. So if you don't repent from your heart, जर तर तुम्ही काळजातान पश्चाताप पावानात, no matter how many Pentecost Sundays you attend, कितलेही पेंतेकोस्त तुमच्या जिवितांत येऊन दी, your life will remain the same. तुमचे जिवित असले बरेच असता. Okay, Passover is Jesus dying for each and every one of us. पास्क म्हळ्यार जेजू आमच्या हर एकल्या बसो तो मेलो जावन आसा. In the Old Testament, there was a
the angel of death were passing through the Egyptian, you know that? That was called as Passover. पोरण्यासोल्यान तुमका कळीत असा मरणाचो दूत हरी एक घर उतरून येतालो ते जावन असा पास्क पासावर In the New Testament, it is Passover lamb, that is Jesus Christ, नवे तस्तेमांत पास्काची शैली म्हळ्यार तो जेजू ख्रिस्त जावन असा dying for each and every one of तो us. आमच्या बसो हरी एकले बसो तो मरण पावलो That's in short, that Passover lamb, that is all about. ते पास्काच्या शैली विशयान सोंपेपणी सांगचे जावन असा And now you are dead to sin, आता आम्ही पथकाक आम्ही मेले हांव alive to righteousness. आणि नीतिवंतपणाक आम्ही जियेत हांव Praise God. Okay, we will study. आम्ही ते शिकोंक असा We will study this. Alive to righteousness. आम्ही जिवंत असा नीतिवंतपणा पासून And now you become born again. आणि आता ताच्या वरवीं आम्ही नव्यान जल्मात हांव Again, born again, don't think that I'm talking about a religion. Born again is a term which Jesus used, a rebirth or born from above or born from God, a spiritual rebirth. हांगा बॉर्न अगेन या नव्या जल्मांचे एक धर्मा विशयान उलोवचे न्ही आम्ही देवात हांव जल्मांचे आणि वयर हांव जल्मांचे जावन आसा Okay? And when we are dead to sin, when Jesus Christ raised from the dead, केदळा आम्ही पथकाक मेले हांव जेजू क्रिस्ताक मेल्यांतलो उठयलो we also raised from him. आम्ही ताच्या सांगात आमकांय उठयले And when we are born again, केदळा आम्ही नव्यान जल्माले हांव we too have a resurrected new life आमकांय ते पुनर्जीवनपणचे एक जिवीत आसा नवे where we don't do anything of the world. आम्ही ताच्या वरवीं एक संसारांत कितें आसा ते आम्ही करिना We do everything in the kingdom of God or according to the kingdom of हरी God. एक देवाच्या राजांत कितें आसा ते आम्ही करता Once a person gets a resurrected life, केदळा एक व्यक्ती पुनर्जीवनपणाचे जीवन जियेता third comes the Pentecost. ते दळा तिसरे जावन आसा येवचे पेंतेकोस्त The meaning of the Pentecost is पेंतेकोस्ताचो अर्थ कितें म्हणल्यार God is coming inside of us. देव आमच्या भितर येता God is coming inside of us आमच्या भितर येता देव and He wants us to live a godly life. आणि देव अशें येता आमी देव सारखेचे जिवी जियेचे म्हणून That is what Pentecost is all about. ताका म्हणजे आमी पेंतेकोस्त Example, उदाहरणाक दाखल्याक we'll take about Peter. आमी पेद्रूचे उदाहरण घेवया Who is Peter? पेद्रू कोण जावन आसलो Next door neighbor. तुमचा शेजारी My friend. तुमचा फ्रेंड Who is Peter? कोण पेद्रू A disciple of Christ. जेजूचो शीश जावन आसलो Did he denied 3 times? जेजूक ताणे नेगार केले 3 पटी He did a sin. ताणे पाता केले And after, so that was the life he was living. त्या नीतीचे जिवीत तो जीवन आसलो Jesus died for him as well. And as for as well. जेजू ताचे बसती आणि आमचे बसती मेलो जावन आसलो Okay. And when he resurrected, केदळा पुनर्जीवन जालो Jesus met Peter in the seashore. केदळा जेजू पुनर्जीवन बोलो त्या सरोवरच्या देगेन जेजू पेद्रूक भेटलो Remember he asked Peter, do you love me? तुमका उडास आसा की जेजून पेद्रू लागीं सारले 3 times. तू म्हजो मोग करताय 3 So he repented from the heart तेदळा तो काळ जातान पश्चाताप पावलो and he has given a new life. आणि तेदना ताका नवे जिवीत मेळ्ळे Done. जाले After, at the time of Pentecost, त्या पेंतेकोस्ताच्या वेळार and they were 120 in the synagogue, 120 जण ते सिनोगांगार असले and the Holy Spirit came upon them. पवित्र आत्मा तांच्या वयर आयलो Correct? वैगी And did Peter have preached before? पेद्रून पहिले शिकवण दिल्ली की How come he could able to preach the word of God and he came able to convert 3,000 plus souls at that particular day? केदा कशे ताका साध्य जाले पेंतेकोस्ता उपरांत 3000 लोकांक शिकवण दिवन देवा ते फाटी हाडूंक How come? कशे साध्य जाले It is the Holy Spirit. That is real Pentecost is all about. ते जावन आसा पवित्र आत्म्याचे काम ते जावन आसा नीज जावन पेंतेकोस्त Pentecost is not that coming to church, raising your hands, saying hallelujah, praying in tongues, falling down and going and doing the same thing. खाली पेंतेकोस्त म्हळ्यार काही गरजे घेवन हात उबर कोणचे हालेलुया सांगचे आणि पडचे नाही The real Pentecost is खरे पेंतेकोस्त जावन आसा when you receive His power, केदाळा आम्ही ताचे सकत आम्ही उपयोग करता the real infilling of the Holy Spirit, हरी एक ताचे आम्ही आजारपणाने आम्ही भरता you start to work for Him. त्या दाडा आम्ही ताचे बसवतो जियोंक आम्ही सुरू You करता start to live for righteousness. त्या दाडा आम्ही नीतिवंतपणाक जियोंक अशे मुखार सरता That is what Pentecost ते is all जावन about. आसा पेंतेकोस्त So, Pentecost comes once in a year, correct? त्या वर्सांत एक पोटी मात पेंतेकोस्त येता But actually,
पूण पळोवंक गेल्यार every day is the Pentecost for हर एक us. दीस पेंतेकोस्त जावन आसा. Because we have the God's power, Holy Spirit inside of us, कित्याक देवाची सकत आणि पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या भितर आसा and He works inside of आणि us, आमच्या भितर काम करना आसा. and He does every works on behalf of us. कित्याक आमच्या मरिफात तो करता, हर एक काम तो करता. I don't have any experience standing and preaching in front of you. आणि त्याचा अनुभव नसताना हांव तुमच्या मुखार हांगा येवन प्रिचिंग करूं शकना. If I am doing this, हे म्हाका कळीत आसा it is purely the power of हे God. हर एक देवाची सकत जावन आसा. Is that power only for us? हे सकत म्हाका मात्र गी Only Brother Johnson, ब्रदर जॉन्सन आगी, I am Brother Jude, ब्रदर जुडा गी, and he is Brother Peter, ब्रदर म्हाका गी, Sister Anita. सिस्टर अनिता गी, These people are Sister Rekha. सिस्टर रेखा गी. These people are so holy, so God has blessed them. खाली ती मात्र पवित्र आणि With power देवाच्या only they मुखार can do all these लागीं. things. हर एक त्यांच्या मुखार मात देव करता गी. Is that so? तशें गी Yes or no? वय गी नाही. No. It's for you as well. Might be हर एक he is using us mightily preaching the word of God in the pulpit. जावंक पुरो आमकां तो वर्त्या रितीन देवाचे उतार उपेग करून उपेग करता. Some might be good in singing. जावंक पुरो तुमच्या मध्ये जायते जावंक बरो ताळो आसा. Some might be good in reaching to the houses. हर एक थोड्यांक आसा हर एक घरा वचून भेट करचे. Some will be good in speaking to the people. जावंक पुरो हर एक थोड्यांक हेरा लागीं बरें करून उलोवंक शकता. You know how many times I go and speak, I cannot convince all the people. ते कितल्या पेटी उलयले रे थोड्यांक हर एकल्याक हांव कन्विक्ट करूंक साध्य ना. But there are some people पूण थोडी व्यक्ती आसात who have the power, तांकां सकत आसा, who have the wisdom, तांकां जाणवाय आसा and when they open the mouth and speak, आणि केदाळे ते तोंड उक्ते करून उलयतात. people could easily understand and they follow them. ते हर एक तांकां समजता आणि जेजूचो फाटलाव करता. Any of you like that? ताचे बरे कोणी आसा तुमच्या मध्ये? Should be. You ask the Holy Spirit. तुम्ही जे आसा पवित्र आत्म्या लागीं विचारा. So take that skill त्या देखून ते एक खाला खातीर विचारा and use it mightily in the kingdom of आणि God. देवाच्या राजा पासून ते उपयोग करा. God can use you as well. देव तुमकां उपयोग करता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So always remember, त्याला त्या एक केदाळे उडास दवरा. retreat is all about रितेर जावन आसा हर एक पटी coming, येऊनचे, knowing about Jesus, देवाक कळी जावनचे, changing your thinking, आमची चिंता बदलवचे, putting into practice. आमच्या जिवितान कार्य रूपाक घालचे. You get your results. ताचे फलितांश मेळटा. Most important thing is गरजेचे कितें म्हणल्यार you go and share with others. हेरां वचोन तो आमी वांटोवंक आसा. If you don't do, जर तर आमी करिना you are selfish. आमी सेल्फिश स्वार्थी जाता. I'm coming, हांव येता getting only for me. कितें म्हाका बसत मात हांव घेता I'm not giving for others. आणि हेरांक हांव दिना. If Jesus would have thought like that, or disciples would have thought like that, we would have not seen Christianity grown this much. जर तर जिजोन अशें शिकयलें या शिसांनी अशें शिकयलें तर आमकां क्रिस्तांवपण आमकां पळोवंक मेळटें ना. Always remember, Bible is of two things. ताका खदाय उडास दवरा बायबलान दोन संगती आसात. One is एक जावन आसा what God did to us. हर एक देवान कितें आमचे पासून ते केला. Correct? वय गे Did He saved us? ताणें आमकां राखला, Did He redeemed us? आमकां सोडयला. Correct? वय गे 150% is, sorry, 50% is what God did for us. कितें देवान आमचे पासून कितें केला 50% जावन आसा. The next 50% आणि is तिसरे आणि बाकीचे 50% जावन आसा. what God is going to do कितें देव कितें करना म्हजे पासून करता through us म्हज्या मुखांतर for others. हेरां पासून. So one is God is doing for you, एक देव म्हजे पासून कितें केला ते and the next one is going to mightily use you in the kingdom of God. आणि एक वर्ते मापान देवाच्या राजा तुका तो उपयोग करता. Some might have been forced to come to the retreat. जावंक पुरो थोड्यांक हांगा वत्ताय करना रिती रेखा पण हाडला. Children, भुरगीं you have been forced. तुमकां वत्ताय केला. Come, I am going to the retreat. You also come. हांव रिती रेखा तुम्ही येया. Yes or no? वय की नाही? Come on. वय की नाही? I am also forced. हांवें फोर्स केला. You can ask my wife. म्हणजे बैल लागीं सारा. Praise God. But actually, you know what is the real thing is? कितें एक्चुअली ताचो न्यूज कितें म्हणल्यार God has already planned this movement before we come into this planet Earth. या संसाराक येवच्या आदींच देवान पयलेच ते योजना रूपीत केला. There is no coincidence in the kingdom of God. त्यात देवाच्या राजान किसी अचानक किसी कांय ना कोइन्सिडेंस. Each and every second is planned by our heavenly Father. कित्याक हर एक देवाच्या योजने प्रमाणे ते मंडळ नाडले जावन आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. And how you can renew your mind? कशे आमचे मन आमी परिवर्तन करचे? Go to Romans 12:2. रोमाकारांक बरयले 12 अध्याय
दुसरी ओळो Okay, go to Passion Translation. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful, satisfying, and perfect in His eyes. या संसाराची साल तुम्ही आधारी नकात बदला तुमची मना नवी जाऊ तुमचे जिनेसेच रूपांतर जाऊ तो वळू तुम्ही देवाची खुशी किते म्हणून शोधून काढून पावतेल्यात आणि कंचे बरे देवाक मानता तसले आणि संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्यात. So this scripture has three parts. Part A, यांतून तीन भाग आसात. पहिले ए, Part B, बी and Part C. आणि सी. Part A is, पहिले भाग जाऊन असा he ये is giving you an instruction. तुमका तो सूचना दिता. Go a little bit up. अप. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. आम्ही रावयचे या संसाराचे पुरा आयडिया किते ओपिनियन दिता ते आम्ही या संप्रदाय आम्ही रावंक असा. We are living in the world आम्ही या संसारांत जीवन असाव which teaches us everything आमका शिकयता एक सांगत्यो contradicting to the word of God. देवाचे उतर विरोध असो. Okay? वैगे The world will teach you, संसार तुमका शिकयता if someone comes and hates you जर तर तुका कोणी येऊन एकलो मारता or hurt you, आणि दुखयता what you have to do? किते करीजे तू हे फाटी दिजे ताका. This is what the world teaches, हे correct? संसार आमका कशे शिकयता. Come on, one chance you give me, I will break your nose. म्हाका एक अवकाश मेळून दिते नाक फोडून घालता हांव. That's what the world will teach. संसार तुमका हे शिकयता But what word of God teaches you? पण देवाचे उतार किती सांगता 7 70 आणि 70 70 पावटी you have to forgive. तुझे बक्षीचे You have to calculate now. तुम्ही तर लॅक करा. 70 into 7 is 490 times. 70 into 7 म्हळ्यार 480 टाइम्स 90. 90 Correct? करेक्ट. So I can forgive a person only 490 times. तर दिसा 490 मात्र पटी आम्ही बक्षून जेगी. So you will count 1, तर 1 2 3, 3 4. And once 490 comes, it stops. स्टॉप करचे गी. Is that so? तसे गी त्याप्रमाणे गी. What Jesus is saying, unlimited, infinity, no matter how many times he comes against you. ताका तसो अर्थ ताका अनलिमिटेड ताका मीत ना मेर ना किते कितलो विरोध येता त्या इतलो मिसर आम्ही बक्षूंक असा. You have to forgive them. आम्ही बक्षूंक उत्तो असा. This is an example. ते एक दाखलो जावन असा. Praise God. Thank you, God. Jesus. Hallelujah. Suppose चिंत्या 10 people are coming against you. 10 जण तुमच्या विरोध आयले. So 490 into 10, 490 into 10 कितले आले. 4,900. 4900. How you will calculate? कशे तू कॅल्क्युलेट So कर. you will carry a book every time. One. Okay, this person, Mark, this page. Angelina, this place. So you will calculate. तुम्ही 10 जण In the max, they'll put 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Going to calculate something like that? जाता की तसे. It's saying no matter how many times that person comes against you, you have to forgive. तसो अर्थ कितले पावटी वणना तुमचे विरोध आयल्यार त्या व्यक्तीक तुम्ही बक्षूंक असा. That's what the world will teach you. ते संसार आमका शिकयता. Don't forgive others. हेरांक बक्षी नाका. Operate in jealousy. सॉरी Jealousy. मोसोरू Operate in anger. रागान राव Operate in bitterness. कर्षण दवरू. But God always teaches you. पण देव केदाळे आमका सांगता Forgive them. बक्षी तांका Love them. मोग कर तांचो. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And how this going to happen? हे कशे आमच्या जिवितान जाता. You inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. किती आमच्या भितरल्यान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बदलावान जावंक आसा. कशे हांव चिंता ते चिंता म्हणजे बदले पहिल्या पटी बदलूंक आसा पहिल्या शक्तीन. So who is going to help you? तर आमका कोण कुमो करता. Holy Spirit is going to help you. पवित्र आत्मा आमका कुमो करता. How he is going to help you? कसो तो तुमका कुमो करता. He is going to change तो तुमचो बदलयता inside out.
भितर जावन भायर Most of the time we try to change outside. कित्याक जायते पट आमी प्रयत्न करता भायल्यान आमकां बदलो We try to change our actions, correct? आमचे ऍक्शन या कार्य बदलून आमी पळयता But we fail literally. जायते पट आमी सलवता You can write down this line. हे तुम्ही बरोवन काण घेया Right actions तुझे सारखे कार्य cannot change your wrong thinking. तुझे सुकुचिंता बदलूंक जायना Right actions तुझे सारखे कार्य cannot change तुझे सारखे कार्य वरवीं your wrong thinking. तुझे सुख चिंता बदलूंक जायना But पूण you wrote it? बरयला तुम्ही You want to repeat? Right actions cannot change your wrong thinking. तुझे सारखे कार्य वरवीं तुझे चिंता बदलूंक जायना सुख चिंता But पूण right thinking केदारा तू सारखे चिंता करताय can change your wrong actions. केदारा तुझे कार्य बदलूंक शकता Am I confusing? हांव तुमकां कन्फ्यूज करना सागी Are you understanding? तुमकां हे समजलें All these times what we were trying to do? इतल्या दिसांनी आमी कितें करनासले हांव We were trying to change our actions. आमचे कार्य भायले स्वरूप आमी बदलूंक प्रयत्न करतले हांव But thinking remains the same. पूण आमचे चिंता असले बरीत आसले For example, उदाहरणाक my past life. म्हजे आदले जिवीत I'm an alcoholic. हांव पियेतालो And all sort of addictions which is in the world. म्हजे संवसारांतले सर्व एडिक्शन असले म्हाका Every wrong thing, हर एक वायट सवयो you name it, तुवें समी नांवां दिया my name will be there. म्हजे नांव ते असले Okay, I am a person, I have lived a life like that. हांव त्या नमने जिवलो व्यक्ती But I am a born Christian, a Catholic. जाल्यार हांव जल्मा जावन क्रिस्तांव I served altar boys. हांव आल्तार भुरगे जावन काम केला I was in the youth. सॉरी Youth. हांव युथांत काम केला I was in the choir. कोयानंत असलो I was in the prison ministry. प्रिजन मिनिस्ट्री असलो I was in the Sunday Bible class. संडे बायबल क्लास असलो I was in the parish council. पॅरिश काउन्सिलर असलो I was in the NBM. सॉरी The community. कम्युनिटी ग्रुपार असलो All IPS batches, na? You have that IPS, police officers. वॉलंटियर So when I walk into the church, I'll walk like this. वॉलंटियर बॅच घालताना नेतालो But पण only I know what the miserable life I was living. त्या वेळार म्हाका मात कळीत असले कितले नासाचे म्हजे जिवी जावन असले म्हणून Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया And during the Lent season, केदाला त्या करजमाच्या वेळार in that 40 days, ते 40 दिसांनी you have that abstinence, right? तुमकां ते दंडोनी आसा न्ही I will not eat non-veg. हांव ते खायना ते करना I won't shave. हांव I will not haircut. हांव केस काडना I will wear that brown shirt and brown dhoti, हांवें ब्राऊन मात वस्तूर घालता showing people holy. हांव लोकां मुखार दाखयता हांव पवित्र I म्हणून also tried. हांवें ते प्रयत्न केले What is that? ते कितें जावन असले Not to drink alcohol for 40 days. हांवें एक निर्धार घेतले 40 दीस हांव सोरो पियेना म्हणून I started at the Ash Wednesday. हांवें ते निमा सिंधीच्या बुधवारा सुरू केले Do you know when it was broken? केदारा ते मोडले सुटले गोत्ता की तुमकां Oh, you think that 40 days I did not drink? Arey yaar, you believed me a lot. Praise God. Thank you, Jesus. The first Friday of the Lent. पहिल्या करेजमाच्या पहिल्या शुक्रासात हांवें मोडले Ash Wednesday started. बुधवारा निमाण्या बुधवारा सुरू केले I was having a mindset that I should not drink. म्हज्या मनांत आसलें हांवें म्हाका पिवंक नजो Wednesday passed. के बुधवार गेलो Thursday passed. ब्रेस्तार आयलो I was saying that I should not drink. I should not drink. I should not drink. हांव सांगतालो हांव पियेना 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 पिवंक नजो म्हणून But mind is coming. Go drink. Go drink. Go drink. पूण मनान सांगताले वच पिये 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 Finally, after the Friday, पूण शुक्रार आयलो after that way of the cross and the mass, केदारा कुर्साची वाट directly go to. हांव गेलो पियेलो But पूण the same person पूण तसो व्यक्ती who's standing in front of you तुमच्या मुखार रावला from 2013 2013 जावन 13-20 जावन Till now. आता म्हणसर 13 plus years, 13 वर्सां जाली and how long I'm living, आता कितले आनी वर्सां जिवंक I आसा will never ever touch alcohol, हांव सोरो आपटोचो ना and even not tasted a single drop of alcohol except the wine which gives in the church. कितले वाईन जावन दी खंयची हांव इदळ म्हणसर आनी करचो ना How come a person could not able to do 3 days? How he can able to do for 13 plus years?
कशे 13 वर्सां करूंक साध्य जालें फकत ताका 3 दीस रावूंक जायनाटलें कशें साध्य जालें आतां 13 वर्सां जावन हें करूंक Inwardly केदळ आमच्या भितरल्यान बदलावन आयली पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन transformed through a total reformation of how you think. कशें म्हणजे संपूर्ण मनाची चिंता हांवें बदलले ताच्या वरवीं हें साध्य जालें When I made the righteousness of God in Christ Jesus, केदळ हांव जेजू क्रिस्ताचे देवाचे नितीवंतपण जाला म्हणल्यार कळी जालें the new nature of Christ inside of कित्याक me, देवाचे अशे नवे सैम म्हजे भितर आसा through the help of the Holy Spirit, त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन the Holy Spirit helped me not to go in the wrong way. पवित्र आत्म्यान म्हाका कुमक केले ते वायट सवयेत हांव वचनाटल्या बरी That's what I said. Right actions त्या देखून हांवें सांगले तुमचे सारखे कार्य cannot change your wrong thinking. तुमचे चूक चिंता बदलूंक जायना But my right thinking according to the word of केदळ God देवाचे उतरा प्रमाणे तुमचे आलोचन बदलितात चिंता can बदलितात change my wrong actions. केदळ तुमचे बाईले वाईट कार्य सुकार्य बदलाता Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Once your mind is renewed, केदळ आमचे मनाचे परिवर्तन जाता you start connected with the true wine. केदळ आम्ही त्या दाखवली सांगत एक कोणान आसताव Only when you connect with the true wine, केदळ आम्ही त्या खऱ्या दाखवली सांगत एक कोणान आसाव every good thing can happen in your life. हर एक बरे काम आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमकां मेळटा When you connect with the true wine, केदळ त्या दाखवली सांगत एक जावन आसाव who is the true wine? कोण जावन आसा करू दाखवाल Jesus Christ. जेजूक He is going to supply the sap. तो आमकां जाय जाले सत्व या सॅप ते आमकां दिता He is going to supply everything हर एक कितें जाय आमकां तो दिता to live a godly life. हे देवपणाची जिवी जिवंक What is our work? कितें आमचें काम जावन आसा Renew your mind. आमचे मन आमी परिवर्तन करचे Stay connected with the true wine. खऱ्या दाखवली सांगता एक जावचे And then change your thinking. आमचे चिंता आमी बदलूनचे Believe Jesus Christ is my Lord, God and Savior. सोम्याक आमकां जेजू सोमी सोडून धर्म स्वीकार करचे Have faith in Him. ताचेर बावर दवरचे He is going to he shall transform your life automatically. ताच्या मरिफात तुमचे जिवीत परिवर्तन जाता What does Matthew 6:33 says? कित्याक मॅथ्यू 6:33 काय कितें सांगता Seek, पहिले सोदा seek first the kingdom of God, पहिले देवाचे राज सोदा and all other things will be आणि हर एक संगती तुमकां added unto you. मेळटल्यो But what we did? पूण आमी कितें करता Lord, first give me whatever I want, पहिले म्हाका कितें जाय ते म्हाका पहिले दी then I will come and seek the kingdom. आणि ताच्या उपरांत तुजे राज जावंक सोदता Yes, वय गे Christians are the only people do that. Have you heard about buy one get one free? Or buy one क्रिस्तावाली get two मात free? हे काम करचे जावन आसा तुम्ही ऐका लागी एक घेतल्यार अनेक फ्री Only when you buy one you can get another free. केदळा तुम्ही एक खाण घेता त्याला मात तुमकां अनेक धर्मार दितात Can you go and ask the shop and no, you give me the free first. आता वचून शॉपा लागी विचारला तू कितें Then फ्री I- मेळटा म्हाका दी म्हळ्यार दिता कितो Then I will decide whether I have to buy or not. तेदळ हांव निर्धार करता ते काणकोणचे नाका गी वय गी म्हणून What will happen? त्याला कितें जाता Do? त्याला ओनर कितें करता अंगडी सोदनी He will throw you out. तुमकां भायर घालूंक आसा That's what we are trying to do in the kingdom of God. त्या रितीन आमी देवाच्या राजान आमी करनासा Instead of seeking the kingdom of पहिले God, आमी देवाचे राज स्वच्छ बदलाक we are seeking so many things of this world, संसाराचे जायत्यो वस्तू फाटल्यान आमी सोदून आसा which doesn't have any benefits on that. कित्याक ताचे वरी आमकां कितेंच कांय फायदो ना Our God is a forgiving God. कित्याक देव आमचो बोक्षण असो देव जावन आसा He still waits for you. तो आनीक आमकां आमचे राखून आसा Come to Him, ताच्या लागीं येवंक seek His kingdom, ताचे राज सोदूंक okay, and then आनी उपरांत there are so many riches and riches in the kingdom of God, कित्याक देवाच्या राजान जायती ग्रेस काय आसा which the world cannot give. कित्याक संसार हे दिवंक तुमकां सकना Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस And God wants to give the whole riches to you. कित्याक देव अशें हर एक ती ग्रेस काय तुमकां दिवंक But we are limiting Him, पूण आमी देवाक अटकळ करनासा going on to the pleasures of this world. कित्याक आमी ह्या संसाराच्या फाटल्यान वचून Praise the Lord. प्रेज गॉड This is the day हे हो दीस जावन आसा for each and every one of you हर एक वेळ आमच्या बसोतो to change your thinking आमची चिंता बदलूंक with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन Seek the kingdom, देवाचे रास सोदूंक and God is going to give you, आणि देव तुमकां दिता and He's already given you, आणि अर्दिदोळसुताने तुमकां दिला whatever you need in this planet Earth. या संसारान कितें जिवी जिवंक जाय हर एकलो ते तुमकां ताणें येदोळस फोव केला
Say amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay, what is this kingdom of God? तर देवाचे राज म्हळ्यार कितें? Now, knowing about Christ, okay. जेजू क्रिस्त हांवें जाणा जावचें. What else? आनी कितें म्हणटात Kingdom of बाकीची? God. देवाचे राज म्हळ्यार कितें? How many of you are attending the retreats for the first time? कितले जाण पयले फावटी हे रेतीरेक येयल्यात? In फर्स्ट your टाइम. life, you never attended any retreats? Praise God. I also never attended any retreats in my life. म्हज्या जिवितांत हांवें खंयची रितीर अटेंड करूं नाटली. The first retreat I attended Papa Johnson. पयले रितीर हांवें अटेंड केल्ली ब्रदर जॉन्सनाची. And when I started to follow him, केदाळ हांव ताचे फाटल्यान गेलो. his teachings, ताच्या शिकवण्या फाटल्यान I am in front of you आनी तुमच्या मुखार आसा preaching the word of God. देवाचे उतार घेवन. So those who are attending first time in the lifetime the retreats, कोण पयले फावटी रितीर पास घेवन आसा. I am passing on the same anointing to you. हांव म्हणजे ते असलो अभिषेक तुमचे ते येवन मागता. Receive it right now. या वेळार तुम्ही तो स्वीकार करा. Very soon विगीस you will be standing in the pulpit तुम्ही एक दिस या जागेर रावतल्यात preaching the word of God. देवाचे उतार दिवं. Amen. आमेन. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. Hallelujah. Okay, what is this kingdom of God? तर देवाचे राज म्हळ्यार कितें? Go to Romans 14:17. रोमाकारांक बरयलो 14वा अध्याय 12वी ओळ. We'll come here again. Okay, go to KJV. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. कित्याक देवाचे राज खावच्यात आनी पिवच्यात आटापून ना, बागार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भोगच्यान ते आटापून आसा. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So, what is the kingdom of God? तर देवाचे राज म्हळ्यार कितें? Righteousness, नीतिवंतपण, peace, शांती, joy आनंद in the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यात सांगता. Have you heard about this song? तुम्ही ऐकाला? Righteousness, राइटनेस, पीस, joy in the Joy. Holy Ghost. इन द होली गोस्ट, Righteousness. राइटनेस, पीस. You heard that song? तुम्ही ऐकाला हे सॉन्ग? What is that all about? ताजे सकट कितें जावन आसा? You go to YouTube and search for this. युट्यूबार वचून सोदा तुम्ही So मेळटले. that song is asking you to seek the kingdom of God. तुम्ही सॉन्ग इज एन आस्किंग द सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड. Okay, righteousness to live like Christ. Okay. राइटियस म्हळ्यार बरं जेजू ख्रिस्ता पासून जिवनचे नीतिवंतपण. Peace is शांती म्हळ्यार समाधान म्हळ्यार undisturbed well-being, heavenly rest. Peace means undisturbed well-being. Undisturbed. I will not get disturbed about what is thing happening around me. शांती म्हळ्यार म्हज्या भितर कितेंय जाल्यार म्हजी शांती ती पार जायना, समाधान रावचें जावन If आसा. someone comes and do something kiri to you, what do you कोणें do? की येवन तुमकां किरी केले म्हणजे त्या You तुमचे lose your peace. तुम्ही काले जाता आमचे समाधान अरे यार, उगडयता. all the time this person is coming and doing kiri to me. अरे एक वेळार हो व्यक्ती येवन म्हाका किरी करता. Children, does your mom do? भुरग्यांना तुमची आवय करतात. You don't do? You don't understand that word kiri? तुमकां कळता That is poking you all the time, troubling you, irritating you. इरिटेशन करचे In the office, काही in कामाक the workplace, in the school, in the ministry. ऑफिसान जावन बरो There are some people who come and do irritate you. आणि जायते लोक येतात जण येतात आमकां Correct? When that people come and irritate you, what will happen? केदाळा येवन आमकां दोस्तात कितें जाता? Your peace gone into pieces. आमचे पीस वचून आमचे पीस कुटके जाता. Okay, that is what undisturbed well-being. तसो अर्थ म्हळ्यार आमी त्या वेळार आमचे मन चंचल जायन आसा, समाधानांत आसचे जावन It's आसा. a heavenly rest. ते सर्गींचे ते एक विश्राम जावन आसा. What is joy? जॉय म्हळ्यार कितें? आनंद. Knowing the end result in the beginning. हरी एक आखरेचे फलितांश पयलेच जाणा जावन आसचे. Joy means आनंद म्हळ्यार knowing the end result in the beginning. पयलेच जाणा जावनचे आखरेचे फलितांश. The book of Hebrews says इब्रियरांक बरयले पत्र म्हणटा Jesus took the cross with joy. Correct? जेजून कुरीस आपणायलो आनंदान. Go to Hebrews 12:2. See where the Holy Spirit is connecting many pieces. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith,
who for the joy was set before him endured the cross. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोया तसो आमच्या भावार्थाचो आराम आनी शेवटो आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखेन आसतना कुसाचे मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. So the Bible teaches us Jesus went to the cross with joy. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता जेजू कुसाचे मरण आनंदानच मरूंक गेलो म्हणटा. Do you believe that? तुम्ही हे सतत म्हणतात Jesus took the cross for joy. कित्याक In joy. तो कुरीस आपणायलो आनंदान. Sorry, in joy. Why? कित्याक He know the result in the beginning. कित्याक ताका कळीत असले पयलेच फलितांश कितें जातले म्हणून. When I take this cross केदाळा जेन्ना हांव हे कुरीस घेता and when I die, आनी हांव मरता when I resurrect, केदाळा पुन्हा जेवण जाता people, बिलियन्स जायतो लोक including you and me, ताच्या संत आमी हांव आनी तूं मी आसात delivered from sin, हरी एक पातका सुटका मेळटले and we are going to get that. I mean, we can get the salvation. आणि ते आमचे साल्वासा आमी जोडून घेतले हांव. So that was the joy was set before him, कित्याक ते एक आनंद ताच्या मुखार आसले and he endured the cross. त्या ते कोण त्या कुसांक ताणें वेंग मारली. That's what joy is all about. त्या ताका म्हणजे आनंद. Suppose चिंतया person A is having a एक ये म्हणलो व्यक्ती have a problem. तुमकां जिवीत समस्या दिता. Okay, and now he goes to the doctor. आता तो दाक्तेरा लागीं येता. Doctor gives him a certificate दाक्तेर ताका एक सर्टिफिकेट दिता that he has a life-threatening disease. ताच्या जिवितांत एक मारणेंतीक एक पिडा आसा म्हणून. He comes with a what to say? What you called sorrowful heart तो एक दुखेस्त काळीज जावन काण फाटी because he heard the bad news. कित्याक ताणें वायट खबर आयकली. Okay, it's an example. That is person A. ताचे एक Okay. दाखलो जावन आसा ये म्हणल्या व्यक्तीचो. Someone gives the word of God, कोणे की ताका वचून देवाचे उतार दिले. teaches him the truths of the word of God, कित्याक देवाच्या उतारांतली सत्ता कळीत केली. and now he knows that by the stripes and wounds of Jesus he has been healed. कित्याक जेजूच्या गायांनी तो गुण जाला म्हण कळीत केले. But the sickness is still there. जाल्यार ही समस्या पिडा तशीच आसा. Now आता that's what the Bible says. ते जावन आसा पवित्र पुस्तक सांगचे. Did Papa teach in the afternoon? Rejoice always. वडील आमकां शिकयले की ब्रदर And संतोष again, भावा and again you say rejoice. Philippians परत्यान हांव 4:4. तुमकां सांगता आनंद भावा असं या संतोष भावा म्हणून शिकयले की. He starts to rejoice. कित्याक ताणें आनंद भावंक सुरू केलो. What is that? कित्याक जावन आसा He ते. knows the end result. कित्याक ताका अकरेचे फलितांश पयलेच कळी जाले. He has already been delivered. कित्याक तातूंत ताका संपूर्ण सुटका मेळ्ळी. Are you understanding? आता तुमकां समजलें. Now when he start to rejoice, केदाळा ताणें आनंद भावंक खुशी सुरू केले. automatically तक्षणच आपापीस his healing, he got his healing ताची भलायकी ताका फाटी मेळ्ळी and he is cured. आणि संपूर्ण तो गुण झालो. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now what he is doing? आता तो कितें करता. He did not focus on the problem. ताणें ताचे ध्यान त्या समस्येवर दवरूंक ना. He is focusing on seeking the kingdom of God. ताणें देवाचें राज सोदूंक ताचें ध्यान ताचेर दवरलें. And what did Jesus said when you seek the kingdom of God? केदाळा जिजून कितें म्हणलें देवाचें राज सोदतना कितें जाता. All other things, हर एक दुसऱ्यो संगत्यो including healing, जाणून आयली भलायकी will be added unto you. तुका ती मेळटा. Are you understanding? आता तुमकां समजता. So that is what kingdom of God. ते जावन आसा देवाचें राज. Now go to against Romans 14:17. आता 14 रोमन्स 17 आमी परत या. Okay. Now it says that righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. कित्याक हांगा नितीवंतपण आणि समाधान आणि आनंद पवित्र आत्म्या सांगाता म्हणटा. So first verse we saw Romans 12:2, renewing your mind, inwardly transforming by the Holy Spirit. पहिले आमी शिकले हांव रोमाकारांक बरयलो 12 अध्याय दुसऱ्या अध्यायांत भितरल्यान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमचे मनाचे चिंताप आमी बदलूनचे. And now आता we are learning that आता आमी शिकून we आसा need to seek the kingdom of God. आमी पहिले देवाचे राज सोदूंक आसा. That is through in the Holy Spirit. ते पवित्र आत्म्या सांगाता. Now, आता where is this kingdom of God? तर देवाचे राज खंय आसा. Praise God. Where is the kingdom of God? देवाचे Wait, राज wait. खंय आसा. You wait. You wait. Where is this kingdom of God? खंय आसा देवाचे राज.
You are saying something, sister? Inside. Do you believe that kingdom of God is inside of that? Inside of you? तुम्ही सत्वंतात की तुमच्या भितरच देवाचे राज असा म्हणून I'll show you a scripture. हांव तुमकां देवाचे उतर दाखयता. Luke 17:20. लूक 17:30 20. 20 सॉरी लूक. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Next verse. Neither shall say here or there, for behold, the kingdom of God is within you. देवाचे राज केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फरिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज दोळ्याक दिसचे बरी येना, वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हूण कोणी म्हणसो ना, कित्याक देवाचे राज तुमच्या मदेच आसा. See, the kingdom of God, कित्याक देवाचे राज is said, is inside of you. आमच्या हरी एकल्याच्या भितरच आसा म्हणटा When देवाचे it's, उतर. when it's inside of you, केदाळा ते देवाचे राज आमच्या भितर आसा, that righteousness, joy, peace, it's inside of you. केदाळा ते देवाचे नीतिवंतपण, समाधान आणि आनंद आमच्या भितर आसा. And you have to draw it out through the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या मुखांत ते आम्ही बाहेर काढूंक आसा. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Paul said पौल सांगता in 1 Corinthians 6:19, कोरिंथिय बरेला 6:19 he said that your body is the temple of the Holy Spirit. कित्याक आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर म्हणटा. When you accept Jesus Christ as a Lord God and Savior, केदाळा जेजूक आमी आमचो समी सोडून धर्म स्वीकार करता, the Holy Spirit comes and dwells inside of you. पवित्र आत्मा आमच्या भितर येऊन रावता. And when you don't listen to him, जर तर आमी ताका आयकना, he will be silent, तो ओगोत रावता, but he will never go out of you. पूण जाल्यार पवित्र आत्मा तुमच्या जावन भायर वचना. Did Jesus said that I will never leave you nor forsake you? जेजून सांगला की हांव तुका सांडचो ना, हांव सांडिसो ना म्हणून. I was asking this question. हांवें एक सवाल विचारले. That is when during those new born baby. Okay? केदाळा पयल्यान हांव नवें जल्मलो ते दाळा हांवें The kingdom विचारले of God. देवाच्या राजांत. Lord, you said I will never leave you nor forsake you. तुवें सांगला समी हांव सांडचो ना, हांव सोडिसो ना म्हणून. But you died and you went heaven. तू मेलोय आनी गेलोय. Then who is with me now? How will you will never forsake me? कशें तर म्हाका आतां कोण आसा? तुवें सांगलें म्हाका तुका कोणी सांडिसो ना म्हणून. And that's what he said. तेला तो म्हणालो, I will send you a हांव तुमकां धाडटलो comforter. एक कम्फर्टर Same like me. म्हजे बरीच. He will तो तुमकां teach you everything. शिकयतलो हर एक संगती. John 14:26. Gospel of John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, now he has already sent, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatever I have said. Little bit up. Said unto you. So who is teach you and who is going to remember everything what Lord has teaching you? पण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगला ते सगळे तुमच्या उगडासा काडटलो. तर आतां तुमकां कोण हर एक संगती शिकयता? 1 minute. Sister, don't sit there, please. You'll say I'm very confident, but better to sit in this chair. Praise God. प्रेज गॉड. Okay. So who is going to teach you? The खरं मग Holy कोण Spirit. शिकयता? पवित्र आत्मा जावन आसा आमकां शिकोवनदार. Praise the Lord. प्रेज गॉड. There are I'm just giving an introduction. हांवें खाली तुमकां एक इंट्रोडक्शन दिवन आसा. There are so many things जर जायत्यो संगत्यो आसात, the Holy Spirit want to teach you. पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक आशेता. Unless and until you open to him, जर तर आमी आतां आमी उक्ते करून दिना, he cannot come to help your rescue. आमकां येवन तो शिकोवंक सकना. You have to sit alone with you. आमी ताचे सांगात एकसूरपणान बसूंक आसा. He wants to sit alone with you. तो आशेता ताचे सांगात एकसूरपणान रावंक. The question is, सवाल जावन आसा, do you want to sit with him?
हांव ताच्या सांगाता बसूंक तयार आसा गे म्हणून When you sit with him, केदाळ हांव ताच्या आजारपणा सांगाता बसता he will make you the connection to the Lord Jesus Christ and the Heavenly Father, जो सोम्य सांगाता आणि आमच्या सर्गींच्या बापा सांगाता आमकां संपर्क करून दिता and to help you download everything from above आणि सर्गी जावन हर एक आमच्या जिवितांत डाउनलोड करूंक कुमो करता through a spiritual book called Bible. कित्याक पवित्र पुस्तका मुखांतर आत्मीक So खूब now, जावन आसा. whose responsibility? तर कोणाची जबाबदारी जावन आसा So when Papa was teaching about the storm, कित्याक सकाळी आमी बरें questions, शिकले sister? वादळा विशयांत many a times we want to come out of the storm, जायते पटी आमी त्या वादळांत भायर येवंक पळयता but Lord teaches you पूण स्वामी आमकां शिकयता how to overcome the storm कशे त्या वादळा वयर जैत व्हरचे using the word of God. कशे देवाचे उतार उपयोग कर Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So the Holy Spirit is the powerful person who's inside of you, कित्याक पवित्र आत्मा जावन आसा अति शक्तिवंत व्यक्ती जावन आसा आमच्या भितर आसलो who will help you तो आमकां कुमो करता to overcome every challenges, हर एक समस्ये वयर जैत व्हरूंक and He will make you to connect to the true vine all the time. आणि आमच्या खऱ्या दाखोवली सांगता एक कोडून रावंक पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता So when you're connected to the true vine, केदळ आमी खऱ्या दाखोवली सांगता एक कोडून आसा Jesus said, "You are my disciples." जेजू सांगता तुम्ही म्हजे शीश जावन आसात Correct. वय गे John 15. We learned that. जोन 15 शिकले आमी If you don't connect to the true vine, तर आमी खऱ्या दाखोवली सांगता एक कोडून नाव where you are connected now? तर आमी केदळ काही आमी कनेक्ट जावन आसता संपर्क करून एक कोडून If you're not connected to the kingdom of God, where you are connected now? तर देवाच्या राजांत आमी एक कोडून ना तर आमी खंयच्या राजा कनेक्ट जावन आसता Kingdom of darkness. When you are Ami- connected to the kingdom of darkness, जर तर आमी काळोखाच्या राजांत एक कोडून आसल्यार whose disciple you are? आमी कोणाचे शीश जावन आसता सैतानाचे Satan's disciple. आमी सैतानाचे शीश जावन आसता So if anything contradicting to the word of God, and when you do it, जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत विरोध आसा हर एक आमी कितें हांव करता you become a disciple of Lucifer. ते दळ आमी लुसिफराचे शीश जाता And when you connect with the true vine केदळ आमी खऱ्या दाखोवली एक कोडून आसा and do everything what God teaches you, कितें देवान कितें सांगला ते आमी मात करता Holy Spirit teaches you, पवित्र आत्मा आमकां शिकयता you would be disciple of Jesus. ते दळ आमी जिजूचे खरे आमी शीश जाता You know who are disciples? तुमकां कळीत आसा की शीश कोण जावन आसात Who are disciples? Who is disciples? कोण खरे शीश जावन आसात Huh? Who imitates the master? को मिस्त्री कितें करता ते करतो जावन आसा Correct? Are you a Christian? तुम्ही क्रिस्तांवगी Yes or no? वय की नाही If you say you are a Christian, जर तर तुम्ही सांगतात क्रिस्तांव you are a disciple of Christ. तुम्ही जिजूचे शीश जावन आसात You have to follow what Jesus do. त्या देखून तुम्ही जिजू कितें सांगता ते तुम्ही पाळूंक आसा I'll show you scripture. हांव तुमकां सांगता Acts 11:24, Acts 11:44 24, धर्म 26. 11 अध्याय 40 आणि 4 Go to 26. सॉरी 24 Oh, 26 26. सॉरी 26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to the pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much disciples. Okay, the apostles. Now see. And the disciples are you a Christian? एक सगळे Now everyone are silent. पण एक सगळे वर्षभर ते तेच पवित्र सभेत जियेले Before I ask, आणि oh, sorry. one minute. जायत्या लोकांक शिकयत असले आणि अंत्योकांत शिसांक पहिले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नाव पडले Praise God. प्रेज गॉड When I asked who are you a Christians, everyone said yes, yes, yes. आम्ही तुमच्या लागीं सांगले तुम्ही क्रिस्तांव म्हणटा हरी एक वय वय म्हणाले When I show the scripture, पूण हे देव उतार हांवें दाखयले everyone are silent. आता हरी एक मावंडवले The disciples were called Christians. कित्याक शिस जावन आसात तांकां आपयतात क्रिस्तांव But we see Christianity as a religion. ते आमी क्रिस्तांव म्हणल्यार एक धर्म मान पळयता धर्मा बरी
It's much more than that. ताच्या की वरते जावन आसा क्रिस्तांवपण. Praise the Lord. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Don't get worried. त्यात कोनो बेजा खंत करी नाकात. Oh, I have to live a life of a disciple. हांवें तर शिसा बरी हांवें जिवंक आसा. It's going to be a difficult task for me. ये म्हाका कठीण मारतले जिवंक. Yes or no? होय की नाही? Correct? Living a disciple is a difficult task, correct? होय गे? शिसा बरी जिवंक एक कठीण कष्टाचे काम होय गे? Absolutely no. खंडी पळोवंक गेल्यार ना. It is the easiest thing. अरी एक ताच्या बाईंक सुलभ आहे. That's what He has given us, the Holy Spirit. त्या देखून तुमकां तो पवित्र आत्मो दिला. Spend time with Him, ताच्या सांगात वेळ कशी या? listen to Him, ताका ऐका. and do everything what He asks you to do. कितें देव कितें सांगता ते तुम्ही करा. You can easily become a disciple. ते जाल्यार तुम्ही ताचे शिष्य जातात. Actually, living a sinful life is difficult. कित्याक पळोवंक गेल्यार फातकी जिवीत जिवनचे बारीक कश्टाचे. But you have been trained in a such a way. कित्याक आमकां तितली तरबेती मेळ्ळ्या की ह्या I mean, प्रमाणे we have been trained in a such a way, including me. कित्याक आमीच ते तरबेत करून घेतले हांव. Living a Christian life is difficult, कित्याक क्रिस्तांव जिवीत जिवंक कस आसा म्हणल्या बरी. but living a life according to the world is easier. पूण संसार रितीने जिवंक सुलभ आसा म्हणून आमी ते तरबेत करून घेतला. You go and think. तुम्ही वचून चिंता. Okay? See, for example, if you want to do a sin, पळया तुम्ही एक चिंता तुमकां कितें एक पता करूंक आसा. first of all, you have to think, पहिले आमी चिंताव and you have to put into action, आणि ताच्या प्रमाणे कार्यान घालताव and then we put into action. आणि केदाला कार्यान घालताव. You commit that sin, आमी ते पता गादारताव. and if that sin is into robbery and stealing, जावंक पुरो सोरपणाचे or murder or raping, कोण या रेप करचे अत्याचार you get caught, तुम्ही मेळता धरता तुमकां and the life is hell. आणि आमचे जिवीत हेमकोंड जाता. Yes or no? होय की नाही? But think about Christian life. पूण क्रिस्तांव जिवीत पळया. Go to the mass, इगर्जेक वता. attend the retreats, रेतीर घेतात. believe Jesus Christ, जेजूक सत मानतात. believe in the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याक सत मानतात. He is going to instruct you. तो तुमकां मार्गदर्शन दिता. He is going to lead you. तो तुमकां सल्लो व्हरता. You just do exactly what He is saying. तुमचे काम फक्त तो कितें सांगता ते करचे. You can live a easiest life. तेन्ना तुमकां सुलभ जिवीत जीव. Which one is better? खंयचे बरें? That's what He has given us, the Holy Spirit, to be like Him. त्या देखून देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला. आमी ताच्या बरी जावचे पसोत. Praise God. प्रेज गॉड. Did Jesus said that you can do the same things what I did? जेजू सांगला की हांवें केला ती कामां तुमी करतल्यात म्हणून. How many of you know that scripture? कितल्या जाणांक ते उतार कळीत आसा? Many people don't know. Okay, go to John 14:12. जॉन Gospel of John, chapter 14, verse 12. Believe verily, verily. Okay, when you read Bible or study the Bible, wherever you see verily, verily, truly, truly, verily I say unto you, it's very, very important. Note that. त्यात उडासतो रा काही म्हणे वेरिली वेरिली येता ट्रुली ट्रुली येता तसो अर्थ हे अति गरजेचे जावन आसा. अति गरजेचो विषय जावन आसा. He is teaching a very, very important lesson to you. कित्याक त्या वेळार तुम्ही उडास करी जे त्या वेळार जेजू कितें की अति गरजेचे आमकां शिकोवन आसा. I say unto you, हांव तुमकां सांगता म्हणटा. he that prays on me, सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणता. the works that I do, he say unto me, you say. he that prays on me, pray on me, कोण म्हजे लागीं मागता. pray or believe. बिलीव की You मागता. have to believe. आमी मागचे न्ही आमी सत म्हणजे जावन आसा. Believe on Him. Only He is saying, He is not saying that you have to go and study PhD and come and believe. He did not say you have to go and learn rocket science and come and you believe in me. हांवें तुमी सांगोसून PhD करूंक या कितें शिकोवन ये सतमान म्हणून तो सांगना. He is just saying, believe in me. तो का सांगता म्हणजे म्हाका सतमाना म्हणटा. Believe in Christ. क्रिस्ताक सतमाना म्हणटा. Now, He is saying, after the works that I do, आता कितें म्हणटा म्हाका सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा हांव करता ती कामां करतलो. shall He do also आणि तोही करतलो. greater works than these तितलेच न्ही ताचे वरती कामां करतलो. shall He do, कित्याक वरती कामां तो करतलो. because I go unto my Father. कित्याक हांव बापा सरशी वेता. So Jesus is not only saying, जिजो हांगा खाली सांगता मात्र न्ही the things I did, हांव कितें करता ते मात्र न्ही but greater things than what I did, ताच्या की वरती कामां तुमी करतल्यात म्हणटा. because I am going to the, कित्याक हांव बापा थंय वेतालो म्हणटा. when He goes to the Father, केदारा तो बापा थंय वेता. what happens? कितें जाता?
have a good party in the heaven. ते जाल्यार सर्गार एक वरती पार्टी जाता He sends us the Holy Spirit to do these works. के जाल्यार तो पवित्र आत्मा येता ही पुरा कामां करचे पसोत. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 So the Holy Spirit is there to teach you and to be and to live a discipleship life. त्या देखून पवित्र आत्मा आसा पवित्र आत्मा असल्यावर बी ते शिशाभरीत जिवीत आमकां जिवंक जाता. Praise God. Praise God. So how many of you believe that you have the Holy Spirit inside of you? कितले जाण सत म्हणतात पाती येता तुमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून. Only half of the crowd. What about others? You don't believe? कितले जाण पाती येता तुमच्या भितर देवाचो पवित्र आत्मा आसा म्हणून. बाकीचे कितें सत You मानिनात. still have a doubt whether Holy Spirit is inside of me because I have did so many things, this and that. हांवें जायते वायट केला त्या देखून म्हणजे ते भितर पवित्र आत्मा आसा की ना की म्हण थोड्यांक दुबाव. No matter what you did, तुम्ही कितेंय कायले करना आसूं बरो the Holy Spirit is inside of you. पवित्र आत्मा हर एकल्याच्या भितर आसा. Now, how to put him into work? कशे त्या पवित्र आत्म्याक आमी कार्याक घालचे या काम दिवचे. The easiest way, हे सुलाभाची वाट म्हणल्यार praying in tongues. खाली भासाच्या देण्याने उलोवचे. The more you pray in tongues, कितले तुम्ही भासाच्या देण्याने उलयतात the more he gives a revelation for you. चड आनी चड तुमकां उगडापण मेळटा. How many of you know to pray in tongues? कितले जाणां कळीत आसा भासाच्या देण्याने मागचे. Do you pray every day? तुम्ही हर एका दिसा मागतात. How many hours? कितले घंटे. कितने घंटे? 15 minutes? Half an hour? Half an hour in the morning? Half an hour in the evening? Praise God. What about others? किते रमेशांत किते. Okay, you do half an hour in the morning and half an hour in the evening. तुम्ही करतात अर्ध घंटो सकाळी आणि संजेर अर्ध घंटो. So God will give revelation only according to that. त्या प्रमाणे मा तुमकां उगडापण मेळटा. Only half an hour I will give revelation. कितले अर्धे घंटे मा तुका उगडापण मेळटा. Because you spend only that time. तुवें कित्याक तो इल्लो वेळ मात खर्च केलाय. Is that so? तशें की Not at all. तशें नाही. The more you spend, कितलो वेळ तुम्ही करसितात the more he edifies. चड तुमकां उत्तेजन दिता. How many of you activated the gift of tongues? कितले जाणांनी ते बसाचे देणे कार्यरूपाक घाला. How many of you don't know to pray in tongues? कितले Or speak in जाणांक tongues? कळीत ना Raise your बसाचे hand. देण्यान उलोवंक. 1, 2, 3. 1 2 3 कितले जाणांक कळीत ना बसाचे देणे. टंग्स Everyone know pray in tongues? हर एकल्या कळीत सांग बाकी असलेल्यांक बसाचे No, देणे. apart from these three. Other people? ते तेगा जाणां सोडून बाकीच्यांक हर एकल्या कळीत आसा बसाचे देणे विशयांत. So then why you people did not open your mouth तर on तुम्ही the morning कित्याक when sister was praying in tongues? कित्याक सकाळी आम्ही शिकयताना तुम्ही तोंड उक्ते करिनाटले. When you want to sing a cine songs, you केदारा shout on top of the voice. केदारा तुम्ही सिनेमाचे Yeah! बॉम्ब मारतात होय की. High pitch, low pitch, वर हरी एक येता वयर this pitch, that pitch, every pitch will come. हरी एक पिच त्या वेळार येतात. And when you ask to pray in tongues, केदारा बसाचे देणे उलयता all cooker sound will come. खाली तोंडा भितर आवाज भायर येना. See, God has given you the tongue. He blessed you with the good voice, this and that, another thing. So use your organs to thank Him. त्या देखून देवान तुमकां बसाचे देणे दिला जाल्यार देवान दिले हांग बऱ्या कार्याक तुम्ही उपयोग करा. I'm not saying that you should not sing cine songs. हांवें सांगना की तुम्ही फिल्म सॉंग सांगना का म्हणून. But when you pray in tongues, पूण केदारा तुम्ही बसाचे देणे उलयतात automatically that desire will go. तेन्ना तुमची ती पुरी आशा पयस येता. Papa was telling right in the afternoon. Initially he wants to put diamonds, golds. पहिले ब्रदरान सांगले ताका पहिले भायर शॉक असले डायमंड गोल्ड घालचे. And when he spent so much of time, आणि जायतो वेळ ताचे करसितलो. the desire has gone out. आता कितें देवाच्या उतरावर ती आशा ताची पयस गेली. So I have so many desires of this world. म्हाका ह्या संवसार जायती आशा असली. When I started to pray in tongues, केदार हांवें बसाचे उलोवंक सुरू केले. and I increased recently to 1 to 2 hours, आता 1 घंटे 2 घंटे हांवें ते सडयले वेळ. the desire was more to seek the kingdom of आता God. चड आनी चड आशा देवाच्या राजा विशीं सोदून काडूंक. It's not that only when in the retreats you pray in tongues. त्या देखून खाली फकत हांगा रितीरी घेवन वेळार मात बसाचे उलोवचें न्ही. You have to pray in tongues all the time. तुम्ही बसत देणानी मागोंक आसा हर एका वेळार. Do you know Paul? तुमकां Saint पावला Paul? संत पावला विशयांत कळीत आसा.
He wrote about 11 books in the New Covenant. ताने 11 बोक बरयले नवे 11 तस्तेमांत or 12. 11 या 12 Maximum. जावंक पत्र बरयल्यात Okay. And the theology says that आणि देवशास्त्र म्हणटा he completed his books ताने संपूर्ण केले before the gospel comes. केदाळा ये वांजेल पुरा आयले गॉस्पल येवच्या पहिलेच बरयल्यात Matthew, Mark, Luke, John is there, right? तुमका कळीत आसा 4 वांजेल Before that gospel came, ते येवच्या पहिलेच he finished all his books. ताने हरी एक बुक बरोवन मग दिल्यात How a Pharisee who was persecuting Christians, was doing everything against Christians, how could he wrote so many books? परिजव जावन असलो क्रिस्तावांक देख दितलो ताका कशे साथ दिले ये बुक इतले बुक बरोवंक See, every disciple wrote one book. हर एक शिष्याने Okay. एक बुक बरयल्यात There are so many books still yet to discover. Everyone wrote one. Even Thomas wrote, even Mary Magdalene wrote, everyone wrote. But they are still discovering. Okay. जायते जणांनी बुक बरयल्यात आता आनी कितें सोदून काडना आसात Paul wrote more than all of these people. पूण हर एकाच्या की चड बुक पावलान बरयल्यात How come? कशे ते साध्य जाले पावलाक And that too in the prison. ते जेलांत असताना Most of the books are written in the prison. ताणे जायते बुक केदाळ बंदेंत आसतना बरयले जावन आसले Suppose you are put in the prison, तुम्ही चिंतिया तुमकां बंदेंत आसून घाले you will write books or you will cry. तुम्ही रडटात की बुक बरयतात Why? कित्याक He was connected to the true wine with the Holy Ghost. ता कित्याक तो खऱ्या दक्कोली सांगता एक वडो नासलो Paul prays 16 hours in tongues in a day. कित्याक सांग पाऊल 16 घंटे भासाच्या देण्यानी मागतालो How many hours? 16 hours. 16 घंटे तो भासाच्या देण्यानी मागतालो Rest 8 hours, what he'll do? तर बाकीचे 8 घंटे किती करतालो You think that he'll sleep? तो न्हिदतालो He's still doing his kingdom of God. तो देवाच्या राजा विषयांत काम करतालो He preaches तो शिकयतालो and he is a tent maker. तो टेंट तंबू He also makes बांदची tents. तो तंबू पुरा And करतालो earn money and he put all his money into the ministry. आणि किती तातूंक मेळटले हर एक तो देवाच्या कामाक उपाय करतालो Because 16 hours, कित्याक 16 घंटे तो बसाच्या देण्यानी मागल्या वरवीं he got more revelation. ताका ते जायते उगडापण मेळ्ळे So I'm not asking you to pray for 16 hours. त्या देखून हांव तुमकां सांगना 16 घंटे वचून मागा म्हणून Gradually increase. तुम्ही स्टेप बाय स्टेप ते चड करा And after some time, आणि तुमकां उपरांत You will see- थोड्या वेळानी तुमकां You will- कळी जातले you will see that तुमकां पळोवंक मेळटले whole day सगळो दीस you want to pray in tongues तुमकां जाय बसाच्यान मागोंक and to be connected with him all the time. आणि हर एका वेळार ताका एकवटान रावो Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया Go to Gospel of John, chapter 4, verse 24. Let's see some of the tongues thing. God is a spirit. They that worship him must worship him in spirit and in truth. ओके आम्ही आता बसाच्या देण्याविषयी थोडे सांगतो आम्ही पळया देवात्म देखून ताका आराधन करतल्यानी आत्म्यानानी सतान ताका आराधन करी जाई 4 things are there. हांगा 4 संगती आसात So many things are Holy Spirit revealing to me. Okay, let me do as per the Holy Spirit goes. God is a spirit, first one. पहिले जावन आसा देव म्हळ्यार आत्मो You know that God is a spirit. तुमकां कळीत आसा की देव म्हळ्यार आत्मा म्हणून Angels are spirit. देवाचे दूत आत्मे जावन आसात Demons are spirit. सैतानी आत्मे जावन आसात And we are also spirit beings. आणि आम्ही आत्मे मनीस आत्मे जावन आसा Do you know that? तुमकां कळीत आसा Do you have a spirit? तुमकां आत्मो आसा गी Do you have a spirit? तुमकां आत्मो आसा गी Do you have a spirit? तुमकां आत्मो आसा गी No. नो ना You are a spirit. तुम्हीच आत्मे जावन आसात You are a तुम्हीच spirit. आत्मो The name which has been given to us कितें आमकां नांव दिल्लें जावन आसा to identify the spirit. कित्याक आमच्या आत्म्याची वळख मेळचे खातीर Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. A person leaves from this planet Earth. जो व्यक्ती ह्यो संसार सोडून वता Suppose a Cynthia. person by name A. पळया चिंत्या एका व्यक्तीचे नाव ये He has died. तो मेलो So what you will say तुम्ही कितें म्हणटात when A is coming? केदाळा Or what you will say ये येता म्हणटात की when the body is coming? केदाळा ताची कूड येता म्हण
या born. where the body is going to be, what do you say? काही वर्षांत Cremated. पुरतात. Cremation, okay, whatever. Ah. Praise God. So you say that body. बॉडी या कूड म्हणता. So you see that you are a spirit. त्या देखून तुम्ही जाणा या तुम्ही आत्मो जाऊन असात. Going back to the start of this world. सॉरी. Start of this world, earth. संसाराच्या आरंभ पहिलेच God made देवान आमका human body from the रचला म्हणजे या मातये जाऊन आमका रचले जाऊन and असा. how he gave life. कशे ताने आमका जीव दिलो. He breathed his spirit inside of us. तसो श्वास आमचेर फुंकलो तसो आत्मा आमचेर राहिलो. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So that spirit is still working inside of us. तसो आत्मा आमच्या भितर आणखी काम करना असा. When a person dies, केतना एक व्यक्ती मरता. the spirit goes to the owner. केदाळा तो आत्मा कोण असो होणार काही जाऊन आयला ते येता. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So you are a spirit being. त्या देखून आम्ही एक आत्मा जाऊन असाव. I possess a soul. म्हाका एक प्राण असा. I have a soul, or I have a soul. हांव म्हाका एक प्राण असा. सोल. And I live in a house called body. हांव घर म्हणल्यार ह्या तम्मांत वस्ती करना असा. So say it, I am a spirit being. त्या देखून सांगा आय एम ए स्पिरिट बीइंग. I have a soul. आय हॅव ए सोल. I live in a house called body. हांव हॅव लिव House called body. हाऊस कॉल्ड बॉडी. Always remember this. या केदाळा उडास दवरा. Okay, now, when you are a spirit being, केदाळा हांव आत्मा जाऊन असा. 1/3 of belongs to God. 1/3 तांतून देवाचे जाऊन असा. Okay? Praise God. प्रेज गॉड. And now, that's what he is asking. God is a spirit. त्या देखून हांगा असं म्हणला देव आत्मो. They that worship him ताका कोण आराधन करतात. should worship, must. It's not a, never say may worship or might worship. It's a command. Must. हांगा मस्त म्हणलं शब्द दिला ताचो अर्थ अशक्त करीजे म्हण. Must worship in मस्त म्हणल्यार spirit स्पिरिट and in truth. आणि सतान. Okay? Praise God. So let's see. What is now? God is expecting us to worship him in spirit and in truth. Okay, we'll देवाचे study आमचे that. जावन आत्म्यान आणि सतान ताका आमी आराधन करीजे म्हण. What is worship तर means? वर्शिप म्हळ्यार कितें. आराधन करचे म्हळ्यार कितें. They, वर्शिप they say that praise and worship. ते सांगतात प्रेज अर्घ आणि स्तुती करचे म्हण. What is that? कितें जावन आसा ते. Standing, raising your hands. हात वयर घालचे. उबे रावचे. Is that worship? ताका आराधन म्हणटात. Huh? Glorifying the God. Okay. नोईंग. Knowing the Lord. Okay. Okay. But still, much more is there. Okay, when does, what about sister, what you're saying, sister? No. Okay. When the word worship first appeared in the Bible, केदाळा आराधन या वर्शिप म्हणलो शब्द बायबलान पहिले पटी आयलो. Abraham. Go to Genesis 22:5. And Abraham said unto it, young man, abide you here with, okay, the donkey, and I and the lad, that is his son, will go yonder and come again to you. तेन्ना अब्रामान आपल्या साकराक सांगले गडवा सांगाता तुम्ही हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमच्याशी पाटी येता. What is the context of this scripture? What's happening here? या देवाच्या उतरांत कितें जावन आसा. Why he said that? कित्याक अशें सांगलां हांगा. You don't know what's happening here? तुमकां कळीत ना हांगा कितें जाता म्हूण. Sacrifice. Isaac has been asked to offer a
sacrifice. कित्याक इसाकाक बली पेटोवचे एक सन्निवेश जावन आसा. Praise God. प्रेज गॉड. So God asked Abraham to sacrifice Isaac. देव अब्रामाले सांगता इसाकाक बली पेटोवंक गो. So he should say sacrifice, but why he says worshipping? सॅक्रिफायस पूण हांगा कित्याक आराधन या स्तुती म्हणून सांगला. So he has to say, you wait here, my and my son, go yonder and sacrifice, come again to you. हांव आनी म्हजे पूत येतले हांव आनी सॅक्रिफायस भेटयतले हांव आनी पाटी येतले हांव. कित्याक म्हणटा अशें आराधन करतले हांव वर्शीप. But he said worship. पूण ते सांगला वर्शीप. So worship means sacrifice. वर्शीप म्हणल्यार सॅक्रिफायस. Okay, write down this line. ही लाईन तुम्ही बरया. Worship is sacrifice. वर्शीप ही आराधन म्हणल्यार एक सॅक्रिफायस जावन आसा. Humble, that is humble. ते जावन आसा खालतेपण. Submission आमकास समर्पणचे and obedience to God. आणि देवाक विधेयपण दाखोवचे जावन आसा. विधेय जावचे. Humble, खालते जावचे. submission आमकां समर्पणचे and obedience to God. आणि देवाच्या उतराक विधेय जावचे. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's what that sister said. Glorifying God, देवाक महिमा देवचे. which means असो अर्थ. they're saying that God is above all, याचो अर्थ देव सर्टिफिकेट knowing that Lord is above all, हर एकाची वर्त and जावन आसा. thanking Him for everything what He has done. आणि किती पुरा केला ताचे स्वतः आमी Okay. अर्घ नेवचे. So when you say praise and worship, it's a sacrifice. केदाळा प्रेज अर्घ आणि स्तुती म्हणताना आराधन करचे म्हणताना ते एक सॅक्रिफायस जावन आसा. Humble submission and obedience to God. आम्ही खालतेपणान आमकां समर्पण दिवचे देवाक. Now, when you come for a praise and worship, केदाळा तुम्ही अर्घ स्तुती घेतात. when you're worshiping God, केदाळा तुम्ही देवाची स्तुती करतात. do you think about what's happening around you? तुम्ही येणे पळयतात की तुमचे भोवतणी कितें जाता म्हणून. Think about what my next person doing. कितें आमचे देगेलो कितें करता म्हणून. Did I on my gas or not? म्हजो गॅस उक्त्या ऑन आसा गी. Or in the mass when you're worshiping God, केदाळा मिसा वेळार देवाची स्तुती आराधन करतात. all of a sudden one thought will come, सडन एक चिंता बेता. what to cook today? तू कितें आज रांदचे. Cook. कोको Or गी. meh. हे गी. Or I do not know what else you eat. Praise म्हाका God. कळ्ळें. Four-legged animal. चार पायाची म्हणतात. Is that comes? हे येता कशे. Then it's not real worship. तर येता जाल्यार ते खरे आराधन न्ही. Always remember tandoori chicken. केदाळा उडास दवरा तंदुरी चिकन. Everyone mouth started watering. हर एकल्याच्या तोंडात उदक येवंक सुरू जालें. You know when that tandoori chicken is cooked, केदाळा तुमकां कळीत आसा की ते तंदुरी चिकन ते उज्यांत आसता. when you pass that प्रोसेस. store, shop, whatever it is, केदाळा आमी त्या शॉपां तावन आमी पाशार जाता. a sweet aroma will come. तसो एक बरो एक परमळ येता. It will make you to go and buy that. कित्याक ते परमळ्या वळी आमकां आशा जाता की वचून ते आमी खावन घेवचे म्हणून. So to give that smell, त्या the chicken has to go through a process. कित्याक तो सोलो एक परमळ येयलो जाल्यार त्या कोंबे चिकनान ते एक प्रक्रियेक वचोंक आसा. प्रक्रियेर It has to sacrifice. ताकाच ते सॅक्रिफायस करूंक आसा. Correct? And then it has been put it into a fire. ताच्या उपरांत ते उज्यांत घालूंक आसा. And then the fire burns all the things and everything, and then you get that aroma. ते उज्या वरवीं तातूंत आसले हरी एक उलपाता ताच्या वरवीं ते गेल्ल्या वरवीं तो एक सुवास ते एक बरो परमळ येता. So when you are worshipping, केदाळा तुम्ही आराधन करतात. there should be a smell, fragrance ताचे एक सुवासन एक बरे परमळो should come. येवंक आसा. येवंक जाय. Praise the Lord. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. I learned from many people who share their testimony. हांव जायत्या व्यक्ती जावन शिकला तांच्या साक्षे वरवीं. When they go and attend some retreats, केदाळा ते वचून थोडे रेतीरेंत भाग घेतात. okay, when they are worshipping, केदाळा ते आराधन करतात. initially
त्या पहिल्या A bad odor smell comes from them. तांच्या जावन एक कितें की वायट गलीज वास येतालो Okay, they have shared it. तांणी सांगले जावन आसा And they himself could not able to smell. तांकां इथे स्वीकार करूंक जायनासले तेले वास And after some time, त्याच्या उपरांत a sweet fragrance comes तांच्या जावन एक बरो परमळ येवंक सुरू जाता from themselves. कितें तांच्या भितर जावन So when they sacrificing all their bad and thing, kachadas and everything, when it goes out, it comes with a order. केदाळा आमी आमच्या भितर केद्याला तांच्या भितर हर एक वायट सवय हर एक मेळेपण तांणी समर्पिले And when the तांच्या spirit- भितर जावन ते बरो परमळ येवंक सुरू जालो And the Spirit of God comes inside of you, आणि देवाचो आत्मा आमच्या भितर येताना you can smell a fragrance. तो एक सुवासान बरे परमळ येता The others can smell a fragrance. ताच्या वरवीं हेरांकी तो मेळटा पळोवंक That is, the fragrance is love. तो जावन आसा मोग Okay, fragrance, don't think that others have to smell the scent smell. That you can easily smell. But others will see that fragrance of love inside of you. कित्याक फ्रेग्रन्स म्हळ्यार चिंती नाका तो परमळ कशें स्प्रे करताना तो न्ही तो फ्रेग्रन्स म्हळ्यार मोग जावन आसा ते हेर तुमचे थंय पळयतात Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. I Hallelujah. understand. So, next time when you come to worship, केदाळा अनेक पटी तुम्ही आराधना करूंक येताना tell to the Lord, सम्याक सांगा तुम्ही Lord, there are so many bad things inside of me. म्हज्या भितर जायते वायट सवय आसात I surrender all these things. हांव सक्कट तुका समर्पिता I want to experience the fragrance of love. कित्याक तो मोग असो एक सुवासान हांवें म्हाका अनुभव करूंक जाय I want to share this fragrance of love to others. तितलेंच न्ही हो मोग म्हणलो ते एक परमळ हेरांक हांवें दिवंक जाय And if that is your desire, जर तर तुजी आशा Holy Spirit fulfills that desire. पवित्र आत्मा खंडीत जावन हे संपूर्ण ते पवित्र Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. Understood worship. हे तुमकां समजालें Okay. समजालें Now, आता go to again John 4:24. आता परत आम्ही जोनचा 4थ्या अध्यायाक 26व्या वेळेक या 4:24 Now, part B finished. Must worship Him in spirit. Okay, leave that. And in truth. आणि सतान Truth. Worship Him in truth. आणि ताका आराधन करीचे सतान How to worship in truth? कशे आम्ही सतान आराधन करचे When you worship with all these thinking about what's happening, this and that, another thing, then you are not worshiping in the truth. जर तर तुम्ही कितें जाता तेच चिंतून असल्यार तुम्ही ती सतान ताका आराधन करूंक जायना Okay. When Abraham said to his servants, केदाळा ताणे अब्रामान ताच्या सेवकाक सांगले me and my son हांव आनी म्हजो पूत will go further, आम्ही मुखार येतले हांव will worship the Lord, आणि देवाक आराधन करतले हांव and we will come back to you. आणि परत फाटी तुमचे थंय येतले हांव Did he said from his own whole heart? ताणे ते ताच्या सगळ्या काळजांत केले Whole heart. सगळ्या It should काळजांत be come out of your heart. कित्याक घरी एक आमच्या काळजांत हांव येवंक जाय In nowadays, people will say, आता आयच्या दिसांनी लोक girls will say to boys, boys will say to girls, चेडे चेडू I give you my whole heart. हांव तो सगळे खाळी जावन तुका दिता Does they really give? ते असो अर्थ न्हीज जावन दितात Not at all. तशें न्ही But God expects your whole. That is what truth is all about. कित्याक सत म्हळ्यार देव अशें येता तुमचे सगळे खाळी तुम्ही ताका Jesus said, when you know the truth, केदाळा जिजू म्हणटा केदाळा तुम्ही truth सत shall set जाणा you जात, free. ते सत तुमकां सुटका दिताले okay, how many of you did confessions? कितले जाणांनी कन्फेशन या कुमसार केला Confession. कुमसार You go to the Father, पाद्रापा लागीं कुमसार केल्यात act of contrition and everything. Praise God. How many of you said all the sins and did not say all the sins, but still kept something because you know he is my assistant parish priest. He is my parish priest. If he comes to know what will happen, कितले जाणांनी सकड पातका सांगूनात थोडीच दवरल्यात कित्याक तो आमचो विगार एसिस्टंट विगार म्हणून yes or no? वय की नाही I am saying the truth. हांव तुमकां सांगता म्हणजे I never said all the sin. हांवें सकड पातका सांगूनात When I don't say all the sin, but nowadays you people have this term. Whatever sin I forget, that is also included. आता एक नवे सुरू जाला कितें बरो विसरला हर एक ते सीन ताका इन्क्लूड करतात Okay. Recently I went to a retreat. हांवें एक या येदोळसो एक थोड्या Okay, there was a sacrament of confession.
ते एक खूप सारा सक्रमेंत असलो. So what they said to us, everyone, there were 200 people was there. 200 लोक असलो आमका किती जण सांगले. So you write down all the sins what you have committed तुम्ही किती गेला हरी एक पात का बरं या and ask the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्या लागी विचारा. Ask the guardian angel, your patron saint, they will remind you तुमच्या देवदूत लागी तुमच्या संता लागी सर तुम्ही गोडा सगळले. because you know कित्याक म्हळ्यार whatever you do, किती तुम्ही करतात you think that it is hidden, किती किती लिपोन असा it is recorded in the 8th dimension. त्या 8th डायमेन्शन रेकॉर्ड Everything is recorded in the 8th dimension. हरी एक 8th डायमेन्शन रेकॉर्ड होता. You can hide from the parish priest or whatever it is. जाऊन पुरो तुम्ही पाद्र्या पादावून तेसो लिपोन दवरून पुरो. You cannot hide from God. देवा मुखार तुम्ही लिपोन दवरूंक जायना. Okay? So they gave some time and I was preparing. त्या देखून त्यांनी जो वेळ दिलो आमकां तयारी करूंक. So I took a paper हांवें एक पेपर काडून गेले. and you know I have preached the word of God, what is going to be, or might be 4 or 5. हांवें पेपर काडून गेले. हांव देवाचे उतर शिकयता 3 या 4 आसतले म्हणून. So I made a personal prayer. हांवें एक वैयक्तीक मागणे केले. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या I did something against you. हांवें जायते तुजे विरोध हांवें केला. Please help me म्हाका कुमा कर. to remind every sin what I have committed against you, हांवें कितें बुरा तुजे विरोध पता केला आमच्या so उडा that I would confess it wholeheartedly. कित्याक म्हज्या संपूर्ण काळजात हांव ते सांगूंक. Okay, and I started to write, आनी हांवें बरोवंक सुरू केलें. and I'm writing and writing and writing and writing. The next page went. हांवें बरोवन एक पेज आयली. I was thinking and see so many things are inside of me. अरे हांवें चिंतूंक पडलो इतले जायते संगती म्हजे भितर आसात. Praise God. प्रेज गॉड. And about to reach to the Father, again Holy Spirit reminded me one thing, I wrote it down. पाद्या लागिले की पयस अनेक उडास आसा म्हज्या मना भितर. And when I pour out everything from my heart to Him, हांवें म्हज्या काळजांत संपूर्ण हांवें ते भायर घालें. there was an inner peace inside of my heart. तेन्ना म्हज्या भितर एक भितरले शांती Praise the समाधान Lord. अनुभव केले. प्रेज Thank you, गॉड. Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. Hallelujah. That is what? ते जावन आसा Worship Him in truth. ताका म्हणजे सतान ताचे आराधन It करचे. should be from your heart. तुझ्या काळजांत येवंक आसा. Have you seen people will always praying in tongues all the time? तुम्ही पळय लागी जायतो लोक सदांय सगळो वेळ बसत देण्यान उलून आसता मागून And आसा. they will always sing a devotional song, worship song all the time. हर एक वेळार डिवोशनल सॉंग या देवाचे Why is that? उतराचे कित्याक They have been करनासत. filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit is telling them to do these things. कित्याक म्हळ्यार अशें करतात म्हळ्यार ते पवित्र म्हणजे सक्तीन भरल्यात आनी पवित्र आत्मा तांकां करूंक ते सांगता. If you speak gossiping, what's inside your heart? जर तर तुम्ही एकामेका खोबऱ्यो करता जाल्यार खाली आसता तुमच्या काळजान. When I do gossiping, हांवें केदाळ हांवें खोबऱ्यो केल्यो. I do from my whole heart. Correct? हांवें म्हज्या सगळ्या काळजान हांव करता पळय की. When I am operating unforgiveness, केदाळ हांव ना बक्षणार आसता. it's from my own whole heart. म्हज्या एक सगळ्या काळजान. And when we discuss about the new dress, केदाळ आमी नव्या and if you want to buy a new dress, जावं पुरो नवे वस्तूर काणूंक आसा. it comes from my whole heart. हर एक म्हज्या काळजात हांव येता. But when it comes to the word of God, केदाळ हांव देवाच्या उतराक येता. it will not. त्याला येना. Then it's not worshipping in the truth. तर तशें जाल्यार आमी सतान आमी आराधन करिना. So when you are worshipping next time, केदाळ तुम्ही दुसरे आनी केदाळ doing मेळटना आराधन करतात or going to the church, आनी इगर्जेक येतात. always remember, अरे कुर्ते उड आसता वरा with your own willpower, तुमच्या स्वशक्तीन you cannot subdue that thoughts. तुमच्या चिंतपाक तुम्ही रावंक जायना. That's what the Holy Spirit has given to you. पवित्र त्या देखून पवित्र आत्मा तुमकां दिला. Make a small prayer. त्या देखून लहान एक मागणे करा. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या I cannot do with me. म्हज्या वरवीं साध्य ना. With my willpower, म्हज्या स्वशक्तीन I will definitely be a failure. हांव खंडीत जावन सलवता. But with your power, पूण तुज्या शक्तीन I can excel. म्हाका करूंक साध्य आसा. So ask the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या लागीं सांगा. Sometimes He will say, close your eyes. थोड्या फाटी पवित्र आत्मा सांगता दोळे धाम. Start to imagine the heaven. तू सर्गींचे पळय कल्पन कर. That's where you are worshipping from the truth. ते जावन आसा तुम्ही सतान आराधन करचे. Did Jesus said, love your God with all your heart, जेजू सांगला की सगळ्या काळजान देवाचो मोग करा. with all your soul, तुझ्या आत्म्यान सगळ्या आत्म्यान and by your strength. आणि तुझ्या बळान. What does it शक्तीन. mean? तसो अर्थ कितें? Everything has to be poured on to Jesus Christ. हरी एक आमी भायर काडूंक आसा जेजू क्रिस्ता पासून. Entire spirit, soul and body हरी एक म्हजो आत्मा प्राण आनी कोडू has to love Jesus Christ. कित्याक जेजू क्रिस्ताचो मोग. Praise the Lord. प्रेज गॉड. If we don't do this, जर तर आमी करिना we worship God in lie.
आम्ही सतान आम्ही आराधना करीना फटकिऱ्यानपणाने आराधना करता हूं. And who is a liar? कोण तो फटकिरो? Satan is the liar. सैतान जाऊन असा तो फटकिरो. And when you speak lie, केदळ आम्ही फटी मारता हूं. you are a disciple of आम्ही कोणाचे शिष्य जाता हूं? Satan. सैतानाचे. You might say, brother, only one lie, brother. जाऊन Small lie I said and defended in my workplace or whatever it is. लहान आम्ही फट मारली म्हणजे कामाच्या जाग्यार. I'll ask you one question. आणि हांव तुमकां एक विचारता. Do you see that water tank there? तुम्ही ते पळयला की उदकाची बॉटल. Okay. I will take a single drop of poison. एक इल्ले ताका पॉइजन वी घालता. I'll put into it. आणि ताका घालता हांव. I'm not going to put, okay? Don't fear. I'll put into it. हांव घालता म्हणजे चिंत्या. You see that? तुम्ही पळयले. I'm putting a poison. हांवें पॉइजन घाले. Do you go and drink that water? तुम्ही वचून ते उदक पियेतात. But that can is 25 liter, yaar. ती 25 लिटरची. But I'm only putting one drop. हांवें काल एक थेंबो घाला. Why? You're not drinking? कित्याक पियेनात? Huh? The whole thing get contaminated. कित्याक ताचे उदक असले हर एक ते स्प्रेड जाता. If you say a single lie, जर तर हांव लहान एक फुट मारता. you might pray for 23 hours 59 minutes. जावंक पुरो 23 hours 50 minutes में मागणे केलाय. 1 minute पूण एक मिनिट you think something contradicting to the word of God. देवाच्या उतरा विरोध तू चिंतले. You will be like a soda bottle. केदार सोडा बेतला बरी. You will be contaminated. तुम्ही गॅस कसे बाहेर येतात तसे. Are you understanding? आता तुमका समजाले. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So it should be from your heart. त्या देखून हर एक तुमच्या काळ जाता हांव नेमका असा. Understood? समजाले. Worship in truth. Now, worship in spirit. वर्शिप इन स्पिरिट आत्म्यांत आराधन करचे. How do you do that? कसे आत्म्यांत जाऊन आराधन करचे. आत्म्यांत जाऊन कसे आराधन करचे. Huh? Simple. Worship in spirit means praying in the tongues. आत्म्यांत जाऊन आराधन करचे म्हणल्यार बसाच्या देण्यानी मागचे. What? बसाच्या देण्यानी मागचे. Okay, you translated. Okay. Yeah. So, praying, worship in the spirit means praying in the spirit. आत्म्यांत जाऊन That is praying आराधन in the करचे tongues. म्हणल्यार बसाच्या देण्यानी मागचे. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So, when you pray in tongues, केदार आम्ही बसाच्या देण्यानी मागता हूं. you are worshiping God in spirit. आम्ही देवाक आत्म्यान आराधन करता हूं. And when you're worshiping and singing and praising the Lord and doing everything for the Lord, humble obedience, when it comes from your heart, केदार आम्ही खालतेपणान ताकाच समर्पण काल जाता हूं आम्ही देवा बसत आम्ही करता हूं. you are worshiping the Lord in the truth. तेदार आम्ही सतान ताका आराधन करता हूं. Now tell me, आता तुम्ही सांगा. are we worshiping the Lord in spirit and in truth? आता आम्ही देवाक आत्म्यान आणि सतान आराधन करता हूं की. If you ask me, जर तर तुम्ही म्हजे लाग विचारल्यार initially, पहिले No. ना पहिले ना. I was worshiping Lord in the soul and in the life. हांव कशें आराधन करतालो म्हळ्यार म्हज्या प्राणान आनी फटकीरपणान. But I started to learn. केदार हांव शिकलो. Holy Spirit taught me, पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयले. empowered me, सकत दिले. given me advice, help, हर led एक me. कुमोक हर एक ताका पवित्र आत्म्यान म्हाका मेळ्ळे. Worship the Lord in the spirit केदार आत्म्यांत हांव आराधन करूंक देवाक and in the truth. आनी सतान. So when you pray in tongues, केदार आम्ही बसाच्या देण्यान मागता हूं. you are worshiping the Lord. आम्ही देवाक सम्यासय आराधन आम्ही करता हूं. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So don't does not activate it. Just listen. Those are important things. Then now we see some of the examples how the Holy Spirit comes and helps the people to pray in tongues. Okay. पळया कोणे पुरा बसाचे देणे कार्य रूपाक घालूना कशे आमकां पवित्र आत्मा कशे करता शिकयता पळया ऍक्टिवेट करूंक. Yeah. Go to Acts 8:14. धर्मकृत्य 8 अध्याय 14वी ओळ. Okay. Now, the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, and they sent unto them Peter and John. Now, पळया समारिया घरांनी देवाचे उतार मानून घेतले.
कोबार जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूतांक ऐकाली आणि तांणी पेद्रूक आणि जोआंकू तांचेशी धाडले. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, now Samaria, a disciple by name Philip. You know him? समारियाचो सीस जावन असलो What about him? फिलिप. फिलिप कळीत आसा तुमका? Who went to Gaza, तो गाजा गेलो. who preached to Ethiopian eunuch. या इथिओपियाच्या इस्रायलाक ताणे शिकयले. Praise God. It's a very, you go and read this chapter, very good chapter. You can see how the Holy Spirit leads the apostles, okay? हे वचून तुम्ही वाचा कशे पवित्र आत्मो आपल्या शिसांक कशे शिकयता म्हणल्यार संपूर्ण आसा. So before Peter and John come, केदाळा पहिले पेद्रू आणि जोआंव येवचे पहिले Philip was preaching in Samaria. कित्याक ताच्या पहिले फिलिप समारियांत शिकयतालो. Okay, there were so much of miracles had happened. जायते अद्भुता थंय जाल्ली. The devils has been cast away, सैताना धांवडयले. sick has been healed. पिडेस्त बरे जाले. And now when they received the word of God, केदाळा तांणी देवाचे उतार स्वीकार केले. now the news has been sent to Peter and John. केदाळा ताका कोबार पौलुक आणि पेद्रूक मेळ्ळी. So they heard this ते केदाळा तांणी ऐकले. and they came to Samaria. आता ते समारियाक आयले Now see what happens. आणि तेन्ना कितें जाता पळया. Next verse 15. 15 Who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. ते थंयसर पावतास त्यांच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक कशे तांणी तांचे बसोत मागणे केले. पवित्र आत्मे कशे तांणी. So now what we are doing, we are giving the word. सॉरी ते थंयसर पावतास त्यांच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक कशे तांणी तांचे बसोत मागणे केले. घेवचे कशे. Okay, from morning till evening you have given the word. सकाळी जाऊन तुमका उतार हांगा दिला. Praise God. Now he's saying हांगा म्हणटा when they came, ते आयले Peter and John पेद्रून आणि prayed for them मागले तांच्या बसोत to receive the Holy Ghost. पवित्र आत्म्याक मेळचे बसोत. See what happened. उपरांत कितें जाता. Go to 16. 16 वेळ. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Next. Then laid their hands on them and they received the Holy Ghost. पळया कित्याक तांच्या मदल्या कोणाचेर तेदोळ पर्यंत पवित्र आत्मो देवूंक नातलो. तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्थान मात दिल्ले. तोळ पेद्रून आनी जोआन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So now आता they prayed and laid hands. ताणे मागणे केले मात न्ही हात दवरलो. Okay. समजले. For now, for us, त्या देखून आमच्या बसत Holy Ghost is already inside of you. पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. Only thing is, एकच वा काम जावन we'll आसा. make a prayer आम्ही मागण्या करीत and he can start his work inside of you. आणि पवित्र आत्मा तुमच्या भितर काम करून सुरू करता. But before that, still some word of God has been given. त्याच्या पहिले देवाचे उतार दिले. So ponder on these things, but you might speak in tongues tomorrow or day after tomorrow might be. Depends upon how we inject the word of God. Okay. केदार आम्ही जिथे ते आम्ही नियाळ करूंक आसा त्याच्या उपरांत आम्ही उलयतले हांव फाल्यां या परवा. We'll see some more verse. आम्ही त्याच्या दुसरी उतर आम्ही पळया देवाची. Go to Acts 10:44. While Peter spoke these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Next verse. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Now what happened is, पळया हांगा कितें जाता. पेद्रो अशें उलोवन आसतानाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मा देवलो. जुदेवूनय असलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचे देणे वतले ते पळोवन पेद्रो सोवे आयलेले सुनाच केल्ले भावार्थी वेजमेज जाले. so in this place, पण त्या जाग्यार there were circumcision ते सुन्नात करताले and there were Gentiles. ते जेंटायल्स असले. Gentiles are non-circumcised people. तांकां सुन्नात करिनातले. Israelites are circumcised. की ते इस्रायल घरां सुन्नात करताले. Sunnat, you know that Sunnat.
तुमकां कळत आसा Praise सुनात God. कितें म्हणून They thought, ते चिंताले the Israelites, circumcised people thought, ते सुन्नत केले इस्रायलगार चिंताले Holy Ghost is only for Jews and Israelites. कित्याक इस्रायलगारांक आनी जुदेवांक मात म्हण चिंताले पवित्र आत्मो But when Peter was preaching the word of God, त्या वेळा पेत्रून देवाचे उतर ते प्रकट केले the Bible says, पवित्र पुस्तक सांगता and they of them circumcised which believed and astonished, तांकां कोणे पुरा सुन्नत केले तांकां पुरा अजाप जाले because on that Gentiles also poured जंटाल म्हळ्यार the gift of the Holy Ghost. हेर जातींचेर तो पवित्र आत्मो पळोवन तांकां हेरांक Now see व्यक्त जाले now see what happens next. Next verse. They heard them speak with tongues and magnify God, and then answered Peter. आता ताचे उपरांत कितें जालें म्हळ्यार कित्याक ते अत्व्या भासांनी उलयताले आनी देवाक वखाणताले तांणी ते आयकले So they started to pray in tongues or speak in tongues. तांणी ते भासाच्या देण्यानी उलोवंक सुरू केले Let's see one more example. आता अनेक आमी उदाहरण घेवया Acts 19 chapter 1. Why I am giving many examples? Because you would also be injected with the word of God. So when you note it down, when someone asks you about the Holy Spirit, you can say all these examples. This is what the example is all about. Once we went to a house visit, okay? एक पटी आमी एक घराची भेट करूंक गेले हांव And when we were telling about Holy Spirit and tongues, केदाळ आमी पवित्र आत्म्या विशयान आनी भासाच्या विशयान सांगूंक सुरू केलें one of the member came and asked, एकल्या व्यक्तीने आमच्या विचारले घरच्या are you a Catholic तुम्ही कॅथोलिक की or a Protestant? तुम्ही प्रोटेस्टंट की I asked one question. आम्ही ताका एक सवाल केले When did Holy Spirit move to Protestant? केदाळा पवित्र आत्मा प्रोटेस्टंट राहिलो Because they don't have the knowledge. Still some of the people, they don't accept Holy Spirit as a God. They think that tongues, praying in this, falling down, all, it's a Protestant. No. कित्याक It is for everyone. सारखी समजणी ना पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा देव जावन आसा म्हणून तांणी त्या देखून हे संगत्यो तांणी पातयेनात Come down. Next verse. Okay. Saint Paul was preaching. Now he is saying, he said unto them, have you received Holy Ghost since you believed? तो विचारता तांणी ताचे लागीं विचारले तुम्ही सत्मानले तेन्ना पवित्र आत्मो घेतला वे Which means, ताचो अर्थ when you believe Jesus Christ as a Lord God and Savior, केदाळा जेजूक तुम्ही तुमचो स्वामी सोडून धर्म स्वीकार करतात default Holy Spirit comes inside of you. ताचे तक्षणच पवित्र आत्मा तुमच्या भितर आयलो Okay, he is asking. So when you say you are a believer, you have the Holy Spirit. तर सत्वंत जाल्यार तुमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा And they said unto him, आणि तांणी ताका सांगले we have not so much as heard whether there be an Holy Ghost. तांणी म्हणले ना पवित्र आत्मा आसा म्हूण सयत आमी आयकले ना म्हूण तांणी जाप दिली There are so many people तर जायत्या जाणांक who doesn't know about Holy Ghost, तांकां पवित्र आत्म्या विशयी कळीत ना or ना तर they're thinking that Holy Ghost belongs to a different congregation. तांणी चिंतात पवित्र आत्मा हेर धर्मा खातीर म्हणून Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay, next verse. 3. And he said unto him, unto what then you were baptized? And they said unto John's baptism. Next verse. And then said Paul, John verily baptized with the baptism of the repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Next verse 5. When they heard this, so Paul was preaching, they were baptized in the name of our Lord Jesus. And when Paul had laid 6 hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spoke with tongues and prophesied. तर कसले धर्मस्थान तुम्ही घेतले तांणी सवाल केले जोवचे स्थान म्हणून तांणी जाप दिली तोळ पाऊलान तांकां सांगले जोवचे स्थान मनशान पाताक रडून जिनी बदल्ल्याचो गुर्तू आपणा उपरांत येवसो असलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सत्माने जाय म्हणून इतले आयकतच तांणी सोम्या जेजूचे नावी पविस्थान घेतले उपरांत पाऊलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केले So all these 3 examples shows that हे हरी एक 3 दाखले दाखयतात when the word of God is given, देवाचे उतार केदाळा दिले
And when people pray, केदाळा तांणी मागले no matter who you are, कोणी जावंक पुरो तुम्ही you receive the Holy Spirit तुम्ही देवाचो आत्मो स्वीकार केलो and immediately you can pray in tongues. आणि तक्षणच बसाच्या देण्याने Praise उलोवंक God. मागतात. I'll give you one more scripture in Isaiah 28:11. Isaiah 28:11. For with the stammering lips and another tongue will he speak to this People. people. Who will speak to the people? वय गगेतल्या ओंट्यांनी आणि एक परके भाषेन तो हे परजेकडे उलयतालो. Who will speak with you? कोण तुमच्या लागी उलयता? Holy Spirit, the God. पवित्र आत्मा देव जावन आसा तो. When you pray in tongues, केदाळा तुम्ही बसाच्या देण्याने मागतात God speaks to you. देव तुमच्या लागी उलयता. Do you want to miss that opportunity? तुमका हे संदर्भ सुकोंक करूंक जाय अवकाश. Many people are longing. Why can't God speak to us? We are waiting. कित्याक जायते जण राखून आसात केदाळा देव आमच्या लागी उलयता म्हण. But they don't know the truth. केदाळा तांकां सत कळीत ना. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Much more is given. Next ताच्या की वर्ते दिला. verse. To whom he said, this is the rest wherewith you may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. ताणी ताका अशें सांगले वो विषय वसो जागो तकलेल्यांक विषय घेवंक दिया हांगा आसा समाधान पूण ताणी ताका कान दिलो ना. Praise the Lord. Thank you, God. Jesus. Thank you, When you Jesus. start praying in tongues, केदाळा तुम्ही बसाचे देणे उलोवंक सुरू करतात you would get the rest which you haven't experienced all these days. ते समाधान तुमच्या जिवितांत तुम्ही इतल्या दिसांनी अनुभव करिनातले अनुभव करतात. Your soul will be refreshed. तुमचो आत्मो सोल मीन्स प्राण सोल रिफ्रेश जाता. When people have depression, काही व्यक्तीक डिप्रेशन आसा what they have to do? त्याला कितें करतात? Sit and cry in the corner. सॉरी Sit and cry in the corner. एका कोणच्यान बसोवन रडटात. Correct? That's what people do, right? ते तसे करतात वय की डिप्रेशन असताना. No, people don't do that. करनात की लोक असे Go and see the people who are depressed. पळय डिप्रेस जाल्ले लोक पळय वचोन Either they cry एकच ते रडटात or the people around cry. नाल्यार ताच्या भोंवतणी असले लोक रडटात. Correct? वय गे But the Bible teaches पण पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता pray in tongues. बसाच्या बसाच्या rest. जिबेच्या बसांनी उलया मागा You'll get rest. तुमकां विश्राम मेळटलो आराम. Your soul will be refreshed. तुमचो सोल रिफ्रेश जातलो. When something is going wrong, कितेंय तुमच्या जिवितांत कितें सुख जालां you आसतलें don't know the results. तुमकां फलितांश ते कळीत ना. You do not know what to do. कितें करचें म्हणून तुमकां कळीत ना. You are stuck like a mid in the desert. तुम्ही एक त्या मरुभूमीत शिरकल्यात. Pray in tongues. त्याला बसाच्या देण्याने Worship the Lord in spirit and in truth. आत्म्याने आणि सतान त्याचे आराधन करा. He will never show you a way. केदाळा तुमकां ती वाट दाखयना. He will never show you a way, तो तुमकां ती वाट दाखोवचो ना. but he will create a way for you. ते तो तुमकां वाट तो आसा करतलो. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So, this gift of tongues, हे बाबा एक देणे जावन आसा बसाच्या देण्याचे. it's a free. ते धर्मार्थ जावन आसा. When you see a offer, केदाळा तुम्ही ऑफर पळयतात. buy a fridge, you get a washing machine free. They won't give, but still I'm saying. ते तसे दिनात एक वॉशिंग मशीन काढून गेल्यार सॉरी फ्रीज Or काढून at गेल्यार least- वॉशिंग मशीन फ्री. At least they give some iron box or induction stove. Now they won't give induction stove because gas rate has increased. पहिला ल्हान वस्तू दितात आयन गी इस्त्री गी स्टोव कितें Praise God. Cooker. कुकर जावं बरो ल्हान. Do you see? For you is a gift, correct? वय हे एक It's a free for you. गिफ्ट जावन आसा धर्मा जावन आसा. But for the owner, पण धन्याक did you think from the owner's point of view? चिंता धन्या विशयांत To boosting his sales or to have a good sale, he is putting extra money from his pocket. For us is free. From when he gets from the manufacturer, it's not free. He has to pay. So he puts something from his pocket, get it additionally, and gives as a free. Otherwise, account book won't tally.
कित्याक म्हळ्यार आमकां ते धर्मार्थ मेळटा पूण धनियान ते सेल्स बरे जावचे खातीर तो आपणाचे पयशे घालन ते धर्मार्थ वस्तू आमकां दिता तशें केल्ल्या वरी ते ताका लॅक दाखोवंक आसा तर ते लॅक दाखयना जाल्यार ते ताणें करचे लॅकाक ताळ पडना. Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. So in the same way, त्याच प्रमाणे when you hear free gift, केदाळा तुम्ही धर्मार्थ देण्या विशयात ऐकतात for us it's free. आमकां ते धर्मार्थ For Heavenly Father, पूण सर्गींच्या बापाक for each and every gift, free gift, हरी एक ते धर्मार्थ देण्या बसवतो the blood of Jesus Christ has been shed. जिजूचे अमोलीक रगत ताणें वरेचे पडले. He has sent His own Son. ताचे एकल्याच पुताक धाडीचे पडले. Because He died on the cross for us, कित्याक आमचे बसो तो कुसार मेलो we get the Holy Spirit. त्या देखून आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो. Because He shed His blood for us, कित्याक ताचे रगत आमचे बसो तो वरयले वरवीं our sins has been cleansed. आमची पातकां बोगसाली नितळ जाली And when He resurrected, आनी आमी पुन्हा जिवन जाले we received the Holy Spirit as a free gift. आनी ताचे वरवीं आमकां पवित्र आत्मा धर्मार्थ मेळ्ळो. And when we receive the Holy Spirit as a free gift, केदाळा आमी धर्मार्थ पवित्र आत्म्याचे देणे आपणायले. He Himself gives His gift and wisdom to us. तसोय पवित्र आत्म्यान ताचे आमकां जाणवाय देणी आमकां दिली. So how many of you using that gift? कितले जण आमी ती देणी आमी उपयोग करता. Suppose if I give you an Apple iPhone, जिती हांवें तुमकां एक ऍपलाचे आयफोन दिले so what you'll do? कितें तुमी करतात? You lock it in the almirah? आलमारी भितर गोड्याचे भितर लॉक करून धरतात. How Yeah. many of you say that I lock it in the almirah, brother? कितें जण सांगतात हांव आलमारी भितर लॉक करून धरता म्हणून. Whether to go home or not, immediately you open it and you will start connecting it and doing everything. एक घरा वेच्या पयलेच तुम्ही काय करतात? ओपन करतात आणि कनेक्ट करून कितें हरी करून पळयतात. The gift of the Holy Spirit is much more than that what you are getting from the world. कित्याक देवाचे देणे जावन आसा, गिफ्ट जावन आसा, कितें संवसारात मेळटा ताच्याकी वत ते जावन आसा. Nowadays everyone has a smartphone, correct? कित्याक हर एकले आतां लागीं स्मार्टफोन आसा. If that smartphone त्या स्मार्टफोनांत doesn't connect internet, जर तर इंटरनेट कनेक्शन ना, that smartphone will be worse than Nokia 1100. ते पयल्याच्या कीपॅड सेटाच्या की वस्त जावन आसता. No matter you have 2 lakhs phone, जावं पुरो लाखाचे फोन आसूं पुरो, if the internet is not there, जर तर ते इंटरनेट ना, the 2 lakhs phone is also comes to 1500 phone. 2 लाखाचे फोन 1,500चे फोन. So it's all you can send SMS and you can call. खाली तांतो SMS आणि फोन करून मा जाता. Okay. But if you are connected to the internet, जर तर तुम्ही ते फोन इंटरनेट कनेक्ट there are केले, lot of things to do. जायते संगती आमकां तांतून करूंक जातात. Do you think that the smartphone you have you use to the fullest extent? तुमकां कळीत आसा की तुम्ही यूज करतात ते फुल संपूर्ण तुम्ही यूज करतात म्हणून. We are using the smartphone only 10% of its use. खाली आमकां कळीत आसा 10% मात ते Still फोनाचे. 90% of the smartphone use it's still unused. नाही जालें की 90% आमी ते उपयोग करिना. Why? कित्याक When you buy a smartphone they give a booklet. केदारा तुम्ही एक फोन कण घेतात त्याचे सांगत एक बुकलेट दितात. What is that booklet? बुकलेटर किती आसा? Manual. मॅन्युअल. How to use this cell phone. कसे फोन उपयोग करीचे म्हणून. We think that we are so intelligent. आम्ही चिंता आम्ही बारी हुशार म्हणून. We on the smartphone आम्ही ऑन करता हूं, connect to the internet आम्ही कनेक्ट करता हूं and we start using the regular apps. आणि केचे रेग्युलर यूज करचे ऍप यूज करता हूं. Instagram, इंस्टाग्राम, Facebook, WhatsApp. व्हॉट्सअप, That's it. तितलेच. What else you do? आणि किती करतात? Or sometimes Zoom for listening teaching. जाऊन थोड्या पटी And mostly in the night what you will do? चढाव किती आम्ही करता? It will go by the time 3 hours moved over. कितले खाली पळयता रील्स पळोवन 3 घंटे उतरातात. And sleep also you will do like this. आणि रात्री न्हिदे रेषेत करतात. Praise the Lord. प्रेज गॉड. So त्या देखून Bible is also a manual. पवित्र पुस्तकी एक मॅन्युअल बुक जावन आसा. Internet is the Holy Spirit. इंटरनेट म्हळ्यार पवित्र आत्मा जावन आसा. 24/7 we need to connect with Him. त्या देखून 24/7 आम्ही एकवट रावूंक आसा. He is going to teach you तो तुमकां many things that you haven't learned. जायते विषय शिकयता आयदोळ मनशां शिकनातले. Praise God. प्रेज गॉड. I am a BCom graduate. हांव बीकॉम केलो ग्रॅज्युएट. Okay, BCom, accounts, अकाउंट्स, commerce, कॉमर्स. and I studied MBA, human resource. हांवें MBA करून ह्युमन रिसोर्स केले. Can I do a technical work?
म्हाका ते टेक्निकल करूंक जाता वर्क काम करूंक जाता तांत्रिक Can I टेक्निकल do a technical work? Technical means something related to softwares. टेक्निकल म्हणल्यार सॉफ्टवेअर विशयान Yes or no? जाता की ना But God blessed me to do some technical works. देवान म्हाका विचारून काडले ते टेक्निकल काम करूंक वचू When I was reaching to the clients before, not now, now I'm working with the Lord, highest authority. I would suggest them what tools you have to use. हांव म्हज्या क्लायंटा सांगतलो खंयचे बरे टूल्स तुम्ही उपयोग करीत जेवण Okay, they know about me तांकां कळीत असले म्हजे विशयांत and they go and Google. आणि ते गुगलांत सर्च Or करतले they go and ask some of their friends. आणि ना तर तांचे इश्टांक विचारतले They also give the same idea. ते सेम हर एकले सजेशन दिताले They come and ask me, ते म्हजे लागीं येवन विचारतले you being a BCom graduate, तू बीकॉम ग्रॅज्युएट केलाय an MBA human resource, आणि ह्युमन रिसर्च केले MBA how could you have such a knowledge? तुका कशी ही जाणवाय Even I don't know. म्हाका कळीत ना Holy Spirit works inside of me. पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया I just had some knowledge about working for the technical requirements. That's it. हांवें इल्ले म्हाका जाणवाय आसली टेक्निकल विशयान Hiring software developers, architects, that's it. हायरिंग करचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर विशयान But you know what I do? पूण हांवें कितें केलें I get a special permission from the hiring manager. हांवें म्हजे लागीं स्पेशल परमिशन विचारलें I go and sit with the interviewers हांवें इंटर गुगल बसूंक सुरू केलें who take technical interviews. कित्याक ते टेक्निकली इंटरव्यू करून घेताले And from that knowledge, आणि त्या जाणवायतावन I gained it. हांवें जोडलें And Holy Spirit is using me आणि mightily. पवित्र आत्म्यान म्हाका ह्या विशयान उपाय करूंक सुरू केलें Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now also we are doing some technical things. आता हांव थोडे टेक्निकल काम Not करता very deep, but whatever we need to the ministry, we are doing it. कित्याक गुंडायने कितें गरज आसा आमच्या मिनिस्ट्रीक ते हांव And करता God is using us mightily. कित्याक देव म्हाका वर्त्या बाबान उपयोग करना आसा How? कशें Through the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या मुखार When you connect to Him, केदार तुम्ही ताका संपर्क कोडून He will- आसात He will teach you तो तुमकां शिकयता things that you don't know. तुमकां कळीत नासल्यो संगत्यो तो तुमकां कळीत करता Now, आता to pray in tongues, केदार भासाचे मागता हांव whether you activated or not, तुम्ही एक्टिवेट केला की ना गी unless and until you have the desire, केदार म्हणजे तुमकां ती आशा ना you cannot do it. तुमकां करूंक जायना Praise the Lord. प्रेज गॉड You should have that desire. तुमकां ती आशा जाय जे बासरजनांनी मागा जे You, उलयचे म्हण you should have that thinking, oh, there is so many things in the praying in tongues. तुमकां कळीत जाय जे तुमकां आशा आसा जे बासरजनां जायत्यो संगत्यो आसात म्हण So I have to connect with the Holy Spirit all the time. त्या देखून हर एक वेळा पवित्र सांगता म्हाका एकवटोंक जाय So when you have that desire, केदार ती तुमकां आशा आसता Holy Spirit fulfills that desire. पवित्र आत्मा तुमची आशा ती संपूर्ण करता And when Holy Spirit fulfills the desire, केदार पवित्र आत्मा ते संपूर्ण करता you have enormous blessing. ते दाडा तुमच्या जिवितांत जायते आशीर्वाद बेसावून पळयतात In John 4:24, we saw that. आमी जोच्या 26 वयल्यान पळयलें Why Jesus spoke that word to that Samaritan woman? कित्याक समारित्याच्या स्त्रीयेक जिजून ही उतरां उलयली He was speaking to that Samaritan woman who came to the well. कित्याक ती बांयगाडी आयल्या समारित्यान स्त्रिये लागीं समार्यकार स्त्रिये लागीं जिजू उलयलो Okay, Jesus has a desire to give the Holy Spirit to her. कित्याक जिजूक आशा असली पवित्र आत्मा तिका दिवंक Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया If you see, her desire also increased. कित्याक तेन्ना तिचोय तो आशा सडली She was living a miserable life. ती तिच्या जिवितांत नासाचे जिवीत जियेताली We all know that. तुमकां कळीत आसा And when she met Jesus, केदार जिजूची भेट जाली she asked the question, तिने असा विचारले जिजू लागीं who are you, sir? कोण जावन आसा तू सोम्या Jews will not ask water to the Samaritan. कित्याक जुदेव हांव समार्या लागीं उदक विचारिनात And the conversation goes. अशें उलोवणे जावं चलताले Jesus go in the same way what she goes. जेजू तेच्याच वाटेन गेलो And finally what happened? आनी माणे कितें जालें She went to his village, ती हडले गेली brought so many people, जायत्या जाणांक आपयले आपण हाडले and everyone started to listen the word of God. आनी हर एकली उतार आयकूंक सुरू केली To see a transformation, पळय ताच्या जिवितांत बदलावान a worse life she was living. कितले वस्त लायफ ती जियेताली She lived with 5 husbands. 5 गोवा सांगाता ती जियेताली She was not satisfied. जाल्यार तिका तृप्ती नाटली She was living with a 6th man. ती सोव्याक सोदून आसली He's not his husband. तो जाल्यार जियेताली तो ताचो घोव न्हय आसलो Jesus is speaking everything, prophesying everything to her. हर एक प्रवाद करन ताच्या विशयान जिजू सांगतलो And she was diverting here and there.
जे ती त्याच्या गामा तिशीन पळयताली Jesus still goes on the same way जाल्यार जेजू तिच्याच फाटल्यान असलो and gives the word. आणि उतार दिले. Go to Gospel of John chapter 4 verse 10. 4:10 João. Gospel of John 4:10. Jesus answered and said unto her, if you know the gift of God, and to who it was said to thee, give me a drink, that you would have asked of him, and he would have given the living water. जेजून ताका जाप दिवन म्हणले तिका जेजून तिका जाप दिवन म्हणले देवाचे देणे म्हणल्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण इतले तूं समजली जाल्यार तूं ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचे उदक दितो आसलो. Holy Spirit has been also known as a living water. कित्याक पवित्र आत्मा जावन आसा एक स्व जिविताची झर जावन आसा. Okay, so she asked, who are you? Why you will not come and ask water to the Samaritan. Who are you? Why you are asking the same questions and all? Now he's saying, if you don't know who you asked him, he would give him the living water. जेजू कितें म्हणटा देवाचे देणे म्हणल्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता कोण म्हणून इतले तूं समजली जाल्यार तूं ताचे लागीं What this आनी तो ताका झरीचे उदक दितो आसलो. what this living water does? Go to 14 verse. कितें करता ते झरीचे उदक. Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. पूण हांव दिता ते उदक पियेता तो परत्यान केदीस ताणेवचो ना. हांव ताका दिता ते उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटले. So the word of God is the living water. कित्याक देवाचे उतार जावन आसा एक झर जावन आसा And जिविताचे. And when the word of God comes inside of you, केदारा देवाचे उतार तुमचे भितर येता it can it can be a well of water springing unto an everlasting life. ते उतार जिविताचे उतार ससनाची झर जावन आसा ती. Okay, let's go and see another verse. John 6:37. You can note down all these words, it's going to help you out. 6:37. Okay. All that the Father giveth me shall come to me, and him cometh to me, I will in no wise cast out. Come, next verse. No, not this verse. Sorry. Thank you, Jesus. Hallelujah. Six 37:38. No, that everyone who come unto me, I thirst, I will give the living waters. Sorry, I missed that scripture. Thank you, Jesus. Sorry, 7. 7:37. Okay. In the day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. परबेच्या निमाण्या दिसा परबेच्या निमाण्या आनी चड दबाच्या दिसा जिजू उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजेशी येऊ आनी पियेव. Next verse 38. He that believeth on me, as the scripture has said,
out of his belly shall flow the rivers of living water. पवित्र पुस्तकात कशे म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजातावन वाळट्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. Next verse, 39. But this spoke he of the Spirit which they had believed on him should receive, for the what? Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. आपणाक सत म्हणटाले घेवचो असलेल्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजून अशें म्हणले, जेजू अजूनही महिमेवंत जावंक नातलो, देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातलो. So the rivers, the water, the rivers of water, the living water, the well water is the Holy Ghost. So you should have the desire. Jesus said, if you are thirst, you have to come and drink. जिविताची जर या जीवित या जर म्हणल्यार पवित्र आत्मो जावन आसा. जेजू कितें म्हण आसा, तुमकां जाय जाल्यार येवन पियेया म्हणटा. When you have the thirst, you go and drink that water is there, right? केदाळा तुमकां ताण लागता वचून तुम्ही उदक पियेतात की, Or just like that you go and drink and come. नाल्यार अशें बेश्टे वचून पियोन येतात की. So do you have that thirst केदाळा तुमकां ती ताण आसा, to get that living water that is the Holy Ghost? केदाळा तुमकां ते जिवीत जीवनचे उतार मेळटा पवित्र आत्म्या मुखान. Praise the Lord. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So do you believe that the Holy Spirit is inside of you? त्या देखून तुम्ही सत म्हणतात की तुमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून. Sure, one final scripture we'll see. तो निमाणे एक आमी उतार पळया. Matthew 16:17. मॅथ्यू 16:17. Sorry, Mark 16:17. सॉरी, मार्क 16:17. And these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? They shall speak with new थँक्स. when you believe. सत म्हणटल्या कसले असरीची पदवी मेळटली, म्हजे नवी देवसा सोडयतले आणि नव्या भासांनी उलयतले. See, there are so many gifts. जायती देणी आसात. Okay, everything is given according to the will of the Holy Spirit, according to His will. पवित्र आत्म्याच्या खुशा प्रमाणे आमकां ती मेळटात. Okay, but this gift पूण हे देणे is common for everyone. हरी एकल्यांक जावचे दिवचे जावन आसा. Everyone can speak. हरी एकल्यानी उलोवंक जाता. When you believe on Jesus, केतल्यान तुम्ही जेजूक सत मानतात, first thing He said, पहिले विषय सांगता, they shall cast out devils. तुम्ही You cast out devils? सैतानाक दवंडयतल्यात. Did you cast out devils? तुम्ही सैतानाक दवंडयला. Brother, the headache also we cannot cast out. आम्ही तकली पडापत आम्ही दोनमसर भायर काडू ना. How we are going to cast out devils? आम्ही कशे सैतानाक दवंडोवचे, That is our thinking. ते आमची चिंता. But God says, Jesus says, जेजू म्हणटा, when you believe, केदार सत म्हणताय, you can pray in tongues. तू भासाच्या उलयताय. That is what desire. ते जावन आसा आशा. So whether you activated जे कार्यरूपा घालचे or you did not activated, कार्यरूपा घालिनासतना रावचे, doesn't matter, ते विषय नाही. but you have the desire. तुमकां ती आशा जायचे. If you are activated जर तर तुम्ही कार्यरूपा घालतात and if you are not using it, तर तुम्ही उपयोग करिनात. you are like that given the cell phone kept in the almirah. तुम्ही ते आयफोन वचून काबाटा भितर धरल्या बरी. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. The meaning of the belief is कित्याक सत म्हणटा म्हणल्यार शब्द अर्थ जावन आसा, action corresponding to the message heard. कितें हांव आयकता त्या कार्याक अवलंबून म्हजें कार्य जावंक आसा. Believe means सत म्हणचे म्हणल्यार action corresponding to the message heard. संदेश ऐकून त्या प्रमाणे कार्य करचे जावन आसा. सत म्हणचे म्हणल्यार Suppose चिंतया, I say now, हांव आतां तुमकां सांगता, the dinner is ready. रिडल इज रेडी. रिडल Dinner is ready. जेवण तयार आसा. But it will be ready by 10 p.m. Till that I am going to preach. Okay? Praise God. आता हांव सांगता 10 वरांक रेडी जातले, तेन्ना म्हणसर हांव शिकवण दितालो. There's two girls. Oh, you. ह्यो आतां सुरू जाले, थोडे दोन चेडवां पळयतात 10 वरां म्हणसर. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Spiritual food is important, right? आत्मीक खाण गरजेचे वैगी. So what you will do तर आमी कितें करीचे? when I say dinner is ready? केदार हांवें जेवण तयार आसा म्हणटाना Will you say to me, तुम्ही सांगतात, no, I will wait here. जर मी सांगितले हांव राखून रावता, You show me the proof that dinner is ready. तू म्हाका दाखय जेवण तयार जाला म्हणून.
साक्ष दाखय or you just go and eat it. आणि जेस्ट विसरता अधिक सीधा वचून Huh? हा You just go and eat. तुम्ही सीधा वचून जेवता वय की That's what action corresponding to the message. You heard the message ताका म्हणजे एक संदेश ऐकून त्याप्रमाणे कार्य पागलचे that I said dinner is ready. केदळ आम्ही सांगले जेवण तयार असा You heard it. तुम्ही ऐकाले You believed it. तुम्ही सत मानले You put into action तुम्ही कार्य झाले and you went down, आणि तुम्ही सकल गेल्यात had the dinner. आणि तुम्ही जेवल्यात Suppose if you don't believe, जर तर तुम्ही सत मानिनात you will stay here. तुम्ही अंगात राहतात The morning will come. सकाळी येता Still you will stay here. तुम्ही अंगात असतात Are you understanding? तर समजाले So, for this past 2 hours, the message has been given. तुमका दोन पटल्या 2 वरां जाऊन तुमका संदेश दिला That's what we studied from They- John 24. ते आम्ही Scriptures of the scriptures. 4:24 जाऊन The Holy Spirit wants to work in you. कित्याक पवित्र आत्मा जाय तुमच्या भितर काम करूंक Mighty works. व्हडली वर्ती कामां करूंक He asks your cooperation. त्या देखून तुमचो सांगात ताका जाय Mother Mary cooperated. मरी मायने ताका सांगा दिलो She said, I am the handmaid of the Lord. मरी माय म्हणाली हांव तुझ्या Let it- हाताचे काम let जावन it- आसा Let it be done according to thy will. तुझ्या कुशेप्रमाणे मध्ये ते जावं And she brought Jesus into this planet earth. तिने जिजोक या संसाराक हाडलो And that's what she has been raised up to the heaven, and she is there. तिका त्या देखून सर्गी सर्गी उभारून व्हेलो आणि ती So, ते आसा Lord is शब्दाप्रमाणे asking to केले you- कित्याक देव अशें येता आमकां अशें येता करूंक सांगता Each and every one of you, हरी एकल्याक are you ready to cooperate with me? तुम्ही हरी एकली म्हाका सांगात दिवंक तयार आसात की When you say yes, yes, Lord, I am ready to cooperate with you. जर तर तुम्ही सांगतात वय सोमिया हांव तयार आसा तुका सांगात दिवंक Holy Spirit connects you to the Heavenly Father directly without any interruption. पवित्र आत्मा तुमका सीधा सर्गींच्या बापा लागी संपर्क करून दिता And the transformation takes place. त्या जाल्यार तुमच्या जिवितांत ते बदलावान येवंक सुरू जाता And whatever bad things you were doing, कितें सक्कर तुम्ही वाईट करनासात सवयो automatically it will be out. तुमच्या जिवितांत हांव ते सक्कड कळीतनातले बरी भायर येतात In your washroom, जावंक पुरो तुमच्या वॉशरूमांत you have a dirty water in a bucket. तुमच्या वॉशरूमांत गलीज मेळे Full उदक dirty आसा water. सक्क फुल मेळे उदक आसा You open the tap तू टॅप ओपन करा and you just go out. आणि तुम्ही भायर आसा After 1 hour, आणि एका वारा you उपरांत come back, तुम्ही फाटी येया check the bucket. बकेटून पळया What will be there? किती असता त्या बकेटींत Dirty water? मेळे उदक Dirty water will be there? मेळे उदक असता की What water will be there? खंयचे उदक असता बकेटीर Clean water will be there. कित्याक नितळ उदक असता Clean water कित्याक नितळ उदक comes inside, कित्याक गेल्ल्या वरी भितर fills the entire bucket. आणि भरता त्या Slowly, 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 सकाळ सवकास all the dirty goes out. हरी एक मेळे असले बकेट असले भायर पडटा So, no man, you know what are the areas you are तुमका कळीत आसा खंयच्या बऱ्या जाग्यांनी struggling. तुम्ही कष्ट जातात Some might be struggling watching shorts which you are not interested. किती थोडी वॉच करतात शॉर्ट्स Some bad habits like So- addicted to the serials, movies. थोड्यांक songs. सिरियल पळोवची सवय आसा एडिक्ट जाल्यात Surrender to the Lord. हरी एक देवाक समर्पिया Say that, Lord, I believe that these things are not in line with the word of God. कित्याक सांगा सम्याक समर्पण हे हरी एक देवाच्या उतरा प्रमाणे खंयचेच ना I am ready to cast it out. हांव तयार आसा म्हणजे हांव ते भायर घालूंक All these days I do not know how to do. इतल्या दिसांनी म्हाका कळीत नासले कशें करीचे म्हणून Thank you, Lord. Now you've given an opportunity for me to pray in tongues. कित्याक तुवें म्हाका एक अवकाश दिलाय भासाच्या देनांनी मागोंक I'm going to open the tap of rivers of living water inside of me हांवें भितर असली स्वा जिविताची झर आची ती टॅप हांव उक्ते करता so that the Lord can fulfill me शेषेस जीव म्हज्या ते भरपूर बरोवंक भरपूर रितीन and use me mightily आनी म्हाका उपयोग करूंक वर्त्या कामा खातीर in the kingdom of God. देवाच्या राजान Are you ready? तुम्ही तयार आसात Can you stand up? त्या उभे रावा Let's surrender, submit. आमकां आमी समर्पण दिवया Every bad habit that is torturing you, haunting you. हरी एक आमची वाईट सवयो आमी सम्याक समर्पण दिवया Before that, ताचे पहिले close your eyes. दोळे आमी दंबिया When you close your eyes, केदाळ आमी आमचे दोळे दमता you get into the spiritual world. आमी आत्मीक संसाराक संपर्क करता
See, when we give instruction, when you follow, केदाळा आम्ही किती सूचना दिता ते तुम्ही पाळतात when you do that, केदाळा आम्ही तुम्ही हे करतात you can easily pray in tongues. तेतना मात तुमका सुलभ बस No, I will open my eyes and pray in tongues. हांवें जावंक पुरो म्हणजे दोळे उक्ते करून मागूंक जाता Initially, it will not happen. पण पहिले असे जायना You will definitely fail. त्याला तुम्ही सलवतात Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Hallelujah. थँक यू जीसस हालेलुया Okay. So close your eyes. आता दोळे सकट दांपिया No matter what happens, किते किते काले जाऊन दी what others do, किते हेर किते करतात it's you and God. हे तुका आणि देवामध्ये संबंध जाऊन असा You are surrendering everything to the Lord. कित्याक तू मात हरी एक देवाक समर्पण दी That's one way. ते एक वाट जाऊन असा Lord is transforming whatever you want to do in your life. किते पुरो तुका जाय देव तुका बदलावन हाडटा तुझ्या जिवितांत That is the another way. ते अनेक वाट जाऊन असा So close your eyes, त्या देखून दोळे दांपा open your mouth, दोळे तुमचे तोंड उक्ते करा and start praying in tongues. आणि बसाचे निवले Okay, those who are doing for the first time, कोण पहिले पोटी करन असा again close your eyes. पोरा तुमचे दोळे दांपा Just say hallelujah, hallelujah, hallelujah. फकत हालेलुया हालेलुया सांगू सुरू करा Believe that the Holy Spirit is inside of me. सतमाना पवित्र आत्मा तुमच्या भितर असा He is helping me to pray in tongues. तो तुमका कुमो करता बसाचे देण्यानी मागोंको And you will feel that your tongue is wobbling. तुमका कळी जाले तुमची जीभ हालूंक सुरू जातली Lose your tongue. जीभ लुसोडा Let the Holy Spirit take complete control. पवित्र आत्मा तुमका संपूर्ण नियंत्रण घेता Okay? जायत गे Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. So Hallelujah. let's start. आता आम्ही आरामसार सुरू करूया Okay? Hallelujah, 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 hallelujah. Those who know or the gift of tongues can pray in tongues. Those who don't have, start saying hallelujah and close your eyes. Close your eyes and hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the gift of the tongues. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit. All these days we did not use it with the right way. Now we understand what blessings we have. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for using me mightily. Lord, I surrender every bad things into your hand. I don't want these things in my life. अरे एक वायसो तुझ्या समर्पित Take it out. अरे कानोडे You just pray in tongues. I'll just submit it. I'll just pray. And you just imagine. Take it out from me. म्हणजे जाऊन सकट कानोडे I don't want to operate in this unforgiveness. ये मका ना बक्सन सत्व नका I don't want to operate in this bitterness. मका ते कोटसान मका नका I don't want to operate in this anger. म्हणजे रागान मका सोलव नका I don't want to operate in this jealousy. म्हणजे मोसान मका राहू नका But I want to operate in love. म्हणजे मोगान मका जीवंक जाय I want to forgive everyone. मका हेरांक सकटा बक्सूंक जाय Lord, thank you for filling me with the rivers of living water. तुझ्या स्वाजीविताच्या झरीच्या उदकान मका भरल्या Now, through the help of the Holy Spirit, I have eternal life. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मका ते सस्तांचे जीवित मेळला Thank you, Lord, for using me mightily in the kingdom of God. अर्गा समय मका देवाच्या वर्ते Come on, use it. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Faster, faster. Hallelujah, 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 hallelujah. Your tongue is wobbling. Hallelujah, hallelujah. Allow the Holy Spirit to take control. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I'm set free. I'm set free from all bad habits. I'm set free from all illegal things. Thank you, Lord. I'm set free. I'm started to operate in love. Hallelujah, hallelujah. Lord is opening his tap to you. Open the tap. Karabala hadaraba shakala hadao. Hobo shakala habara hadaraba baba. Hoshakara hadaraba rokoto baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Did you try it? तुम्ही प्रयत्न केले
Did you pray in tongues? तुम्ही बेसाच्या ध्यानाने उलयल्यात. You might think that I'm just only said hallelujah, तुम्ही सांग पुरो तुम्ही सांगला खाली हलवलिया तुम्ही चिंतात. but पण the Holy Spirit is started to working inside of you. पवित्र आत्मा तुमच्या भितर काम करूंक सुरू केला. What we saw is just a trailer. कितें आमी आता पळयला ते एक ट्रेलर जावन आसा. Tomorrow we will see फाल्यां आमी पळयतले हांव how the Holy Spirit comes inside of us and does all these things. पवित्र आत्मा कशें आमच्या भितर येवन हरी एक संगती कश्यो करता म्हणून आमी And when you शिकलेले start believing in that, केदळ आमी ते सत मानता. don't worry that everyone were speaking, I could not able to do. त्या देखून तुम्ही कंत करिनाकात हरी एकले उलयतात पूण हांव उलयना म्हणून. It took me long years to pray in tongues. म्हाका जायती वर्सां लागली बसाचे देण्यान उलोवंक. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. But I'm very much sure पूण हांव खंडीत हांव सांगता before you go out of this place, पूण ह्या जाग्यात हांव भायर येवचे पयले you will definitely start praying in tongues. तुम्ही खंडीत जावन बसाचे देण्यान उलयतल्यात. One is एक जावन आसा praying in tongues. बसाचे देण्यान मागचे The next one is आनी दुसरे जावन आसा practicing it. Start ते practicing it. अभ्यास करचे जावन आसा. Before going to sleep, केदळ पळय आता न्हिदोवचे पयले start from today. आज तावन सुरू करा. Close your eyes. दोळे दांपा. Half an hour. अर्ध घंटो So you be staying in the dormitory. जावंक पुरो तुम्ही डोमायन रावतात. There are so many people with you जावंक पुरो जायते लोक ते आसा who know to pray in tongues. तांकां कळीत आसा. Okay. Hold their hands. तांचो हात धरा. Ask them to pray in tongues. तांचे सांगाता सांगा. Ask them to lay hand. तांचो हात धरून सांगा. Tomorrow come and testify. तुम्ही फाल्यां येवन तुम्ही साक्ष दिया. Brother, I prayed in tongues. हांवें ब्रदर हांवें बसाचेर मागले. This, when I prayed for half an hour, केदळ हांवें अर्द घंटो मागलो. Lord revealed me so many things. देवान म्हाका जायते संगती उगडा केलो. Praise God. प्रेज गॉड. When you follow the instructions, केदळ तुम्ही इन्स्ट्रक्शन फॉलो करतात you will see a manifestation in your life. तुमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू Hallelujah. हालेलुया. Okay, just close your eyes. We'll do a Dole. singing prayer. दोळे दांपा सकट. Thank you, Heavenly Father. सर्गींचे बाप्पा आमी तुका अर्गां दिता. Thank you, Jesus. अर्गां जेजू. Thank you, Holy Spirit. अर्गां पवित्र आत्म्या. Lord, as Jesus instructed the Samaritan women, कशे जेजू तुवें त्या समेर सिद्धाक मार्गदर्शन सूचना दिली. true worshippers खऱ्या आराधकांनी worship Spirit, आत्म्यान worship God देवाक आराधन करीचे in spirit and in truth. आत्म्यान आनी सतान म्हणून. Lord, we understood the true meaning. सोम्या आमी याचे खरे अर्थ आमी समजले. Lord, we surrendered wholeheartedly everything to you. हरी एक आमचे सगळ्या खालजान आमी तुका समर्पण दिता. I hate all these things, हांव हरी एक असो द्वेष करता. all the bad things which has devil has put inside of me. हरी एक वाईट सकत देवसरान म्हणजे ते गेला त्या संगतीसो. I surrendered and submitted to you. हांव हरी एक ते समर्पित तुझ्या आता पाया तळा. Lord, I want to worship you हांव म्हाका जाय तुका आराधन करूंक in spirit आत्म्यान and in truth. आनी सतान. Lord, सोम्या now I understood that आता म्हाका सोम्या म्हाका कळीत जालें. everything is inside of me. हरी एक म्हज्या भितर आसा. Now I have to आता हांवें cooperate only with the Holy आनी Spirit फकत तुका सांगात दिवंक आसा पवित्र आत्म्याक. to see this mighty manifestations happening in my ताची life. वर्ती कामां म्हज्या जिवितान पळोवच्या खातीर. Lord, I surrender myself to you. सोम्या म्हजें जिवीत तुज्या तर समर्पित हांव. Use me to build the kingdom of God. तुझे राजा बसोतो म्हाका बादोवंक म्हाका तूं उपयोग कर. All these days I was building another kingdom. अरे इतल्या वेळ पर्यंत हांव अनेक राज बांदून आसलो. Now I want to be a part of building the kingdom of God. हांव जावंक जाय एक वांटो देवाच्या राजांत बांदून हाडचो. Help me, Lord, पवित्र आत्म्या देवा म्हाका कुमक कर. to serve you better and better. चड आनी चड तुजी सेवा करूं. We ask you हे मागता हांव in the mightiest name of our Lord Jesus Christ. जेजूच्या वर्त्या नांवान. Let all God's people say, आमेन. Amen, Amen, Amen. आमेन. ओके. Praise the Lord. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So you can go for dinner, and we will let you know at what time you have to come tomorrow morning. Thank you, Jesus. Hallelujah.